Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakwakira mu program yetu Eishengyero obutosha bwa gatano ntuba turi aha okusi yo program eji Sky TV harugutolwa ma Crystal Road kandi program eji ntugitana Radio 5 chenda na mwenda katonyizo mushanje fama korgashira mu town DJ Kanyamuna wakugitaho umutekano sa program y'Eishengyero ekire kinko butosha and Boaz wa Mongolia kandi ekiri kintu enda kugenda ntubuze cyuzo cyorobi mwamwakire bera fly yitu ntubuza ngo Nikimanyisaki okuba omunyeshengyero omu Uganda ey'erigyenda omu Uganda ey'erizoba okuba omunyeshengyero omu constituency abantu bakwira karuru okuba omunyeshengyero omu plenary omu rukiko rwabona okuba omunyeshengyero omu bukiko ahi ebintu bingi bukucwebwamu okuba omunyeshengyero iwe nk'omuntu okokwetwaza kandi nabakwenda entebe eyorumu akuba nabono bakwataho kandi ni affecting bakwamba kora so ncucu buze turabentu garukamu on parliament isabiteji nangune isabite huire speaker Anita Monji turebere yakorisa urimi rwo bwembezi nari rwo ku rabora MP z'abagumire mbazira kushitama kw'Eishengyero kwa hamwe yabajyangu n'umbukiko mweno batazamu kandi no kujwekera parliament ya Uganda ahero batazayo ngo abo kuba ejo nene mirimo ya parliament konka abamwe bagera no they will not budge ngo kuba speaker government tagine ago kwiha MP omuntebe kurekana ngo akabe na musende ko mukakiko kemicwe obundi kandi bareki baramukora omu studios nyine omwami tulinawe John naraga busongora omurkasese kandi n'umuhagizi wa NRM n'umuhagizi wa President 7 obutosha tubatumwinaho mu program yiti Eishengyero twamutangirira kandi nabwe mu studios twine honorable Habatayebwa MP wa Kashonji takabiri MP akari mu kitongore cha the National Planning Authority ari director wa finance and administration numba z'ebitabo na accountant kandi n'umuhinji kandi n'umulisa at the same time no consultant ukongera habindi byakora tutegereza mu Moses nwagaba entwega yakashari Moses nwagaba yakwatwa mukache muhanda kongana kutwegita mu dakikanje kandi mwamba kashaba Christopher na una kutwegitaho later on na we yakwatwa mukaja mukacha heroko John tubahenda musyo wiki kutamburireta webale muno abakutura fura imbara mucya kandi especially abantu beitu abakunda station en kurunga omurwenzori sub-region tandikira kasese ntoroko bundu buryo bunyanga bucyegerwe kitagwenda ka mwenje kandi naba kuturora kurwo mbindi bicweka kiro cyunu nasiba omu isazeri ya Kasonji mu district ya Kiruhura omuka yo mugenzi Eric Birangeire obunanye neyo mukoro kwa munywani wanje kandi unkweta nka family member Derek Guma Birangeire yaina abantu bakuruga Kijuma bizire kumudugisa swanye sere nabandi banywani b'emutube turoho kandi nasobora kubaho na kwata no kugira kwiza program yenu akuba nyo nkakugambara ngo icyo kubanze cyesaha nko munyamakuru atendekerwe ibyawe kwaso bya jamu biki Ivan Koleta gatugira ngo kube ubu program ubu oyine program yawe yo plan ngire to kwenda lead ka ahantu mbuira nko yatugizire na aho none umanya ngo banyenda aha station sahi satu uburabo gasongi usibiri ko no mangu ne sahe mona sahe mona kitweka sahi 12 simburo rye so banywani bayitu abakererwa reality kiri kirungi next time tagarikira especially bakasaba director hatiwe kandi ati umukozi nyencho bwarayosa barakererwa atujya kumugambira nyine wakererwa
So buri no baburi twatumina line which was okay konkati he was supposed to appear here physically so mukozi cyekare kwa arachererwe okuchererwa kwa bakasaba ni sobi egwire kandi waraka hano asabe kusasura okay kare honorable tayo twakwakira Ariseho Nuraruta ndiregete nyine shonga abanyagashonje bariyo nerizo beshaheje nanendaga mu Burundi bwansi twatwine fundraising y'ishomero ya Nyamutamba Nyamutamba Church of Uganda kandi nandi umujeni mukuru twageza aho kweteratera umushaho twase miliyoni 10 kandi fundraising yakorwa abantu abaho actually rashimirwa munonga ngo abantu basa kwekora mu murimo then itwe tubase kubongereza biti nishimirwa abo kutereba TVG kandi nishimirwa no buhereza bwanyu ka Sky TV na Radio 5 hamwe na management kandi nashimirwa na panelist mugenzi wanje ubwo n'umuntu wa kabiri tuvuganaha nabandi abo kwejeje kubakira bari nuraho John Tayine wakutina nabakashaba yamukorora so ntwenda okubakira umulingo gumutano so parliamentary ketine shonga parliamentary obayo tensa tubayo ntuze mutensa katine shonga buzwa twaba turi mu recess abantu bakimanya konkanora recess ya parliament kikomeza kutahamuka ntubantu kore ndijo mirimo ya oversight na committees konkana muzango mu recess akaboje ntsoko aho kikorete cyo mutenza okache muzomukahuma mutenza okache muzomukahuma no manya parliament emkore yayo kumukuba mwine bills nyingi zo kupasinga nco bahaririza kushanga ngo mabo bwire ubona no mutesa koranga bills zo mazi pasinga umbwire kandi kuzukubaza rinche cyamasa ngo bwire ubona mu gusa kukora ibintu kora imirimo ya oversight kora imirimo ya committee so utakagira ngo ntufakagira ngo twino kuzomu plenary all the time ntuzamu twatwine shonga kandi ntegateka turi ya record ngo bills zo pasinge kurga parliament ege neza ho nazingana no bwire butumaziri bills zo muzitegereza bills nziza kwa rwo mu member wa parliament kuzuko banyinjo shote mwazinguza nka majority ya inarimo kongato mwazi futafutana kuzitegereza rega nshobora ari taba tureba cha bills akwa n'ikintu cy'abantu binyo batakucera kwitegereza bills neze bikabiri hariho bills zikuretwa government hariho bills zikuretwa abantu zo kweta private bills government bills nyingi leta government cabinet neshitama ekiriza biro egiretwa parliament speaker wa parliament acisho umuntu go kubanza aje kwasaka chiko akokwatwa tuketa secretary committees nabo hanyuma secretary committee egende shitamane yicuzwe inakwana na 5 kuba yitegereze birejo ya generalizing yagishwiza imbere buri kimwe cyona yaburuze nabicukwataho kureba ngo yaza kugaruka mu parliament ebene reporter nongeye kuzikwataho so ombere ebyo numwe kumara itaho kwa bari yakachiko ningo kwa yakachika ko kwankashwiza mabire ko ku parliament nohereza chance abandi abatari yakachiko ako ku debatinga birejo mwaba mwina yimwarebire ayi mutarahikirize ki hata abagenzi banyu binorusa kwimuka bakavuze vuzo nenga kabarozinga issues additions or subtractions kugera biro kumwagirita rero nabonye batukimara twikiriza naho tugipasinga kandi kibane yanga majority ya parliament baba batagipasingire birigaragaye zagaruka kugishwiza katakureba debate ya mana flow plenary turebe echo butareta debate ya mana flow of parliament nahabo ko abantu abinyuma bikirize na reporter yakachiko kashwize meko ya leta ako mwene uko kureta reporter umuntu waje umushomera yaje tegereza karangwe cyo koze nicyo kikiri takwita ku debating ako tuko kwakanasa ono yikiriza kandi ikintu mukira bimwe kushiri John umuntu utararevo yawe kwitegereza ngo bills zezi nizo zikorgamo either emishoro nari police ya government nari program nabasa kutekateka mu parliament tekora konka bills zukwingura tutangarize mu parliament yani yakoroka kimanyota ngo yini yakora
webale muno ati ningira ngo tusobora kujya kudiscussinga parliament ya Uganda obwerane ukora leta kukora tutabwina bintu bikuru bisatu nyono cyo nani nyenda kutandika nacyo ensonga yo kubanza neteko kuba kandi buri kintu kine okugwera nali wali responsible ensonga yo kubanza ni otakenzere quality debate usimiri kubanza kubuza twine quality MPs hati icyo tikiri kizubu cyaba MPs abo ko tubaretereye tosoku dunana mu parliament mutine ba quality MPs okufata bakwetera karu naona atera kam abantu nuko batayi eje ni ensonga yo kubanza ensonga ya kabiri obwingi enamba yaba MPs nekirezo omuntu dakika 30 owali mukugu aha oiro kugigambaho for 30 minutes abantu 10 owali mukugu abyembalira nali bimsoro kubigambaho for 1 hour obo bwira nabutunga najya kugamba microphone mudakika 3 eje off enamba ejo ntugigambaho ki ntugibuleme roha okuba we have a bloated parliament kandi nayo netwara omusoro mwingi ekyo ntugibuleme roha okuba constituencies yes enyingi nizirgo mu executive zireto mu parliament kuzirabyaho issue ya kasatu RHP parliament ensasora yayo eyerumu emisara na allowances konka halumu ni ekintu kya travel obu first caucus ya NRM yatungire bamazire kujya mu parliament na mzee cyankwanzi president akasa gistingire hakore reducinga na kuhiraho cyumwe travel abroad zirehuweho kandi obasomere resolution enu obundani nyijuka kurungi aba MPs bona bakanga bakakanisa president ngicyo takwata ekyo takwataho so mu travel abroad omu bajya ikora ki abinjira batugira ngo benchmarking kubo genda kukisobora kurungi no mu rujungu tutakakitira umurwitu neberi standard comparison niyo benchmarking kugira ngo ekintu cyunu kikorwa kita ahandi buri week kusanga ngo twine ba MPs abatala hansi ya 20 bari aheri ihanga mazimo ubuntu babagire ku benchmarking ubo ba benchmarking ebintu ebyo beiza babetali yaro munkora kanoso to breathing space yo kubito munkora tero so tutakagambire aha parliament ne kora leta kora ensonga zo kubanza ezikwiza ni isatu yezo omutezo wa karuru we ntakamugambire parliament ne kora leta kora nali MP atakamugambire bakasamba budonga bo bakatera masindi kombera mwata MP we akamsindika kukora ki konka atakamsindikira kukora ki pateze itu hata be halo karuru Netherlands this week haba surprise win ya Vildas kandi wabe ine ensongina number 1 was to curb immigration chende zo kufuruka number 2 to ban the Quran kuyaho ikitabo kiri yes konka gize mutakwenda kwihaho amasomero agubusiramu amasomero gamasiramu konka nanda kubaninga ki number 3 slogan ye bene gira ngo Netherlands should be for the Dutch people again ejo no bashikire itwe nkapate tutakashira ha individual member of parliament obutuba nsira karuru tugamba ki foreign policy omuntu niyo kubesingira kutera karuru fiscal policy na monetary policy ebi nibe bakubesingiraho kanoso abantu banu ntubagambira urugude amazing amasanyarazi security nentasha yomunsa entasha yeka hati MP nutwenda tuta ngwarije habinu ebya NRM ebya besingire kusaba karuru ngukandu hata kujetinje hata naba MP cyo bafosinga okutandika kugambira abantu ngo ntujya engwe ngude tujya kuzitereza ngwe ntasha yamaka tujya kuzitereza ngo amarwaru ngo agamuga turekere ngo ambulance tujya kuzugura ngo amasomero government waraga ekirero gombeka tujya kora za fundraising hatendera briefly sendera kiretiro buzibu ha member wa parliament osanga ngo omukoro hato mu constituency sazinu gwa fundraising gwisomero gwaki MP atizireho noso temirimo yona takujikora no bwakuba nakole ndi yona now we have cases Rwampara Mbarara City hano nibeja bakora fundraising
woman MP akakora fundraising hano oba mu kibuga hano munywano wanje Rita barundane sente zikaziriza gukora isomero rya Katukuru na hati zikarabata yoga munywano wanje Julius Sime aketa n'abantu ya na minister yajyayo barundana sente 560 million izeje na Moscow kunda milioni 5 ngaga milioni 15 za dollars zikarugo mu rutari na hati kuruga okwa musanzu hati nukuyikumana ku 4 months sente takayigaga na 10 ana abandi nawe nisimo ugo yajyaye mbarundana milioni 10 nuso tiyaza abana na marazi tahano agenda hati aba member ba parliament beitu nyoke nabihireho buremu tubo bakwetwara yo nito tukubatayo. Thank you. Yes. Nanye nakora mu correction kati ineki yagamba ngo ba member ba parliament bawereze de chekishatu zo ku debating nanye ndakumugambira ngo icyo kikahinduka twine different professions ninga twine abakugube bikabinjo mu parliament kandi speaker wa parliament akachore kaje yagira ngo koroba no manya ngo uri umukugu profession yawe ninga area ibari yo debating na wabo in facts and figures uruko basa gushobora abantu nakwereza ndacika zirengera 3 kandi yayongera no kwamsiriza ngo tukirungi icyo no gukozera appointment na ukare tokora appointment na ukare konka kurugiro okuwe mukanoza kutesa umuntu narago cyo kuza kutesa kiri mu sense hata kurebera ngo iriyo no gamba bwino kenda yo kwasa ku contributing cyangwa a debate so akureka okay kandi akatoya nansajya nkorwa no manya ngo toyine cyangwa cyo kumanya subject ejo ninga cyo kutesa otakayemereza umukondo kugira ngo bakore ngo wagamba ije no guidance gamba oyine facts gamba oyine cyo gambe cyo kumanya kandi cyo yine muki ubukugu so echo kikaretera hate mirondeji abantu batunga chance yo gamba bakamurwire biza ko cyo kureberaho ijo tukant debating oil kwereza monopoly Uganda National Oil Company ku importing oil nanda mafabi akagambe ndakika 20 approve parliament uko ine facts yabe na presenting kandi ari kuzukotinga na bwino so speaker yareba ngo yine cyo gamba kandi kirimo amagezi takwije kushara muzindaro because in parliament niza ko ya missing a point mpango mu debate so nanye nago icyo correcting konka kandi abo yayimko kagamba akareba ngo no manya no basako no debate ngumuntu ari tikindi kitini kakwati so nakwiya hata ho nyoshanga bakwiya so nanye na correcting ejo so practically you are a member of parliament Nikimanyisaki kuba MP mu Uganda irizo hati abakashonji ninyenda kutungo buhereza yes ubabaro MP uri ninyenda abakutureba n'abaturikiza radio abantu betegereza ikintu kimwe obwa member bwa parliament nuberwa iteka rya Uganda eba kweta semateka atko change na mushanju ya constitution ya Uganda ni yefuteka office ya parliament atko change ya mwenda ni yeteka ho umurimo gwa member wa parliament umurimo gwa member wa parliament basically na constitution njina I can always refer to you umurimo gwa member wa parliament basically legislative ninga no kubaga amateka akako kwata at conscience there shall be a parliament of Uganda. The composition and function of parliament shall be as prescribed in this constitution. At conscience na mwenda ekwereza emirimo ninga functions of parliament nejang subject to the provision of this constitution parliament shall have power to make laws on any matter for the peace, order, development and good governance of Uganda. So umurimo muhango munonga ogwa member wa parliament no gukora ki no gukora ibiragiro byokureto businje byokureto bitabekana byadubentunguka hamwe na n'ubutegetsi burungi konkari nerindi iteka to kweta public finance management act 2015 as amended wareba sections futandikira section ya mwenda futandikira section ya mwenda kuzayi 10 kuzayi 10 kuzayi 12 ni 13 ni 14 nizongera zoreka ubuvunanizo bwa parliament eceme gukora eceme gukora muri yebyo harimo budget appropriation ninga okufizima government ya budget ya government ninga barira yihanga harimo na no ku oversight
ekitweta okurebera government ekozire nawe nende kutora umugisho kushoma ubundi tuza tumucitegereze weje section ya mwenda negera ngo each accounting officer shall in consultation with relevant stakeholders prepare a budget framework paper and take in consideration of balanced development. Then kogumizamu negera ngo the minister shall with approval of cabinet submit budget framework paper to parliament by 31st December. Parliament shall review and approve the budget. So icyo kimayisa ngo parliament ekora budget omurimo gwayo no kwakira budget ya cabinet ekozire iyi minister ya presentinga mukagishizima. Then kogumizamu waza section ya 12 negera ngo parliament shall analyze policies and programs that affect the economy and the annual budget and where necessary make recommendation to the ministry on alternative approaches to the policy and program. Now echo nchoreka ngo omurimo gwa parliament no kushizima ninga ku analyzinga ekecengera ebi government yekugira ki iri kureta ebyembarira yayo. Then egarkeje act egarkeje hereza ovunanyize bwo gukora oversight ninga kurebereza ebintu bya government ebisente ba proprietary because regi ako echo kiryo mu section 12 section ya 12 part ya 2 negera ngo parliament shall ensure that public resources are held and utilized in a transparent, accountable, efficient, effective and sustainable manner and in accordance with the Charter of Fiscal Responsibility and Budget Framework. So basically emirimo ya parliament nejo icyo kubanza no kurebera giro icya kabiri no kushijima budget yihanga icya gashatu no gukora oversight ninga kurebuza kandi cyakana ikiba kweta representation icyo nikikora byona ahako kikora byona kigira ngo waba no rebuza budget yihanga no shizima budget yihanga no banoje cyara constituency yiwa emerire so no bano representing ko kuba no kora amateka uba no representing abari boizere ki abakutumire ko kuba no kora oversight ninga no rebuza no banoje cyara bari so basically emirimo ya parliament negena registration ninga ukora amateka oversight kurebuza okushizima budget hamwe no kujekera now taro hiteke rindi eru kugamba omurimo gwa parliament wa member wa parliament gwa kora tariyeri tru kanti na hindarwire cyo kumarisa ngo eje mirimo ni yitwehereza ne yitunka abantu mbene cyo kanoshoti ni yari kusibe ko bahenda haze kikorete cyo ninjira abantu bitu abo butashoborekerwa ninga abo kubatomba bishuba nabatekateka ngo eje nije mirimo yitwehereza niyo mahango kucira eyiteka rukugira rata rugamba konko ombriyo wicire umurimo gwa member wa parliament nebe binagamba hati ni tekateka kikorete bishuba neki ntiring ni shobora abantu abo kumpura nabo kundeba ngo entunguka development nebasa kuba hago ibintu bishatu kandi byabikwatanise ebintu bishatu byabitakwatanisite tebasa kubaho icyo kubanza no gumuntu ari kwenda futunguka icya kabiri ni government icya gashatu no mwibembezi nawe nibikoraga nabita umuntu ari kwenda futunguka ari no gukora because waza kubare cyane ntunguka habati nimbaza ntunguka family yanjye tunguka family zo no mu cyaro zitunguka bagira ngo cyaro zishita zitungukire ebyaro byana bitunguka bagira ngo umurika guze guta egombore kitunguka bagira ngo magomba so ejo niyo ntunguka you the individual niyo kubasa kutunguka kutunguka Nikimanyisaki okutunguka Nikimanyisa kutero tambi omuntu asya ningo kongera hantasa yawe kandi ukongera ubwiga bwawe ako ayongera hantasa yawe kandi ukongera nshuza tukutunguka so note ko yongera hantasa kandi yongera ubwiga bwoyine so omuntu we no kwenda kutunguka natekwa kore so omurimo gw'omuntu ari kutunguka ikagira yo kubanza ryo muntu rokora tu government omurimo gwayo nuguha
no kuhereza isikweta public service ningo kuhereza ibintu ebikutwa kuribwa buri umwe ukora nguto ukora mizi ukora amashanyarazi ukombeka amarwaro ukombeka amashomero ebi nebintu biye kuhereza buri umwe akagera ki akafunaho ekigendererwa cyabyo nkwe kubehereze iwaba no ukora oba facilitated ninga kuyambaho umuntu ase yawe abukora yo no ukora munonga enamba ya kashatu n'umwebembezi umwebembezi umurimo gwe no kwaburogo kwenda gukora icyata kumanya akabana cyo yakora so washanga ngo umuri bishatu ebyo hagiro tashikiriza cyashemeye kwa nakora intunguka tekubaho so ubuzi bwo butashye kutungo bwinja abebembezi binji ntweyebera tweyetere bya government katugareche kwa nyuma y'utumwobo tusereze mukaje turagareche nza kwiheraho twakire n'abana baganizi program yitu n'ishengero kandi tuba turi aha Sky TV dushambara gutorwa amakrista road Sky TV yakari abantu program y'ijeri na Radio 5 chenda na mwenda katonyeza mushanje fama kurgarishere muri churuhora mu studios nyine honorable Taibwa Herbert nempi w'abantu bakashonje nyine umwami turi nawe John so aheru tukitegereze yo umwami bakashaba Christopher hamwe na Moses Nwagaba katwere mutu tukashe twinaba eka yambo bakuturebera nakacha twantunywa byona byaretwa aba eka ya hotel abakushangwa kamukuzi ndugaruka Sky TV irakari abantu Oyo mwombechi ninga noyenda kuombeka ikiriza kwanjurire aba Borenas Stone Limited abarukorera kandi bakakuguza buri kikacona echa pavers ezo kwaro mu mbuga omurangi zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles paving slabs na cobstones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura nokutesa nibashangwa muri imbarira kora noria hehe na Weybridge hankute yambarira masaka gamba nabo anotu mushanju notu mwenda 30 13 14 ninga notu mushanju mukaga emwe not ina chinana na mushanju chinana ni shatu Borenas Stone Limited Konga shunze kanibo chira kweshongora totera yo kamu Ichenda monywe kabiriti Ichenda monywe kabiriti Wamara kunywa kabiriti Nuhurira waba kurungi Amagara gonda waba kabiriti Ichenda monywe kabiriti Ichenda monywe kabiriti Wamara kunywa kabiriti Nuhurira waba kurungi Amagara gonda waba kabiriti Kabiriti energy drink ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura kariyo maduka no masupermarket kono mwihanga heresime yazuru mushanje 5 9 2 5 Olususura omwana wange reta endabirire yesigika kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap
aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa Chogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sky TV yakuletera ekisya omuli bulenje rw'izooba oyine emikoro ya buli kika enkiiko zoona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngu nitubaasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kakye munonga kandi nitubaasa kushanga buruhori iwe kyoyine kukora tuhikirire aha ofisi ziitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omu Rurembo Mbarara ninga tuterere simwezi Note mushanju 8953 Deborah Bridal Center yakwitera concert y'amashobozi zo kwatara kati umukwashobora gospel mu Western Uganda. Happy Alex ibetire the ignition of Happy Alex live in Barara. Kama mbaya naza kuba live at Ajip Motel ibiro mwenda bikwi 12 naza kuba shagatirwa bishongozi kuva mu East Africa. Prosper nkomeze ku Rwanda. Serve the Lord Choir Entebbe Wingana Jeffrey Lady Diana Mera Simwe Julius Muhozi Lilian Nabasa Lau Binti Kate Mchiza Best Emily Pearson M.A. Julie Soki Sande Rukundo Jorambai Faith n'abandi bingi amutwaro gumegonka VIP mitwaro 2 VVIP mitwaro 5 tebo ya batano mitwaro 5 abana bari hasi imyaka 12 okutamu no kwabusha kandi haza kuba ari face painting bouncing castles n'ibindi nibishatikwa Pepsi Aquafina mukamani w'amanya investments Rose Foam Mattresses Lato Mill Glory FM Revival FM Grace Radio Sky TV Millennium Circle 2012 Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakwashira uguno murundi program yitu Eishengyero. Program ejeri na Radio 5 okwamya ngo abantu batunga sigino kandi imwe bine Star Times tuliari channel binankaga na mnana and Boaz wa Mongolia studios nyino honorable Taibu Habat MP wa Kashonji nyino mwami tulinawe John na Regabusongora kandi nyine mwami Moses Nwagaba intwiga kashano pleader na ekoresa ntwenda kugaraka kuchamya akagera ngutayine gunu mu gwako ndo mu government ya Uganda ukuyaho ukwekozesa yakobo kajya ngo ibintu byo kukora ukagarakayo leta chupa ya mizi chakare manya toothpicks za wao washesha nagomba chapati inche ndo kutuma guza wachiba so na ukakware bwingi osintize kura wamarwa chikarituzi nyino kumarwa umutima obwara disinka kukora imyaka mukaga n'iceka kandi nyungu na yeta ofisi na yeta kandi deputy na yeta DC wabe na nchero yishiti sana mjati tingo sakorwa na DC kusimeni kunyi hapana nenda kwa kubobo nyina ntahe kare nze kuri bindi mwenga isimkaga n'iceka na yeta asya kandi mazima tinkompre nyinga ofisi kanze rekire ba John bazitahemu John akajya mu butaka ba RDC konkata sasa hatu no reba John we ekina mutina ho n'ikintu kimwe John akira kadabukada konka banzore size na ikatwa 100 tebe tunayibuza umushaka kadabukada kana shaka umutebe bakayika kwirwa mwanya kwa radje office nagira yaba RDC na nyina bariki RDC yiki anyway John yes nzaku kugumzamu honorable nzakugaraka ahashonge wagamba ebyo mwembezi nko muntu na nibya government twenda kwija kutunga distinction ejo later John na nimbuza honorable practically umuntu cyakora bamo kuba felt member of parliament izo competing demands abantu bakatera amasinda bwo kwegamba na nebe kiragiro cyegamba ogumwe umuntu mu sente nka MP no jang haro stress yo niba kurabamo yes yeah of course space roho kuwosanga ngo myaka 2 tubine ba MPs babiri n'abajya ruzira kandi habutale criminal offenses konka kwatirina sente
MP wambarara hano kandi member wa SEG kandi urwembera abashubuzi okwebembera billionaire abashubuzi n'umuntu babinise Dr. Ambassador so then waretira abantu bukuje mutawe Dr. Ambassador abantu bari 50 by 50 ati plant sugar abana batubine yamezire bandi bitu bayina ari mu nkomba abo bayina ari mu nyine MP wanaremo urwembera abashubuza kurungi muno namakuru akaretera abantu bukuje abantu mutawe very good then halo wabanyangabo akasinga Minister of Defense Minister of Defense yakano kandike bara atumumpo muri mogona kabe wa commission udicho ngo wa commission na RDC ni commission akasaba president tirinyendo wa commission tisab atinyamba former Minister of Defense hata ni correct parliament kalani hati oya msingiri na wakaje mchome wa sente kandi hizo zikazira nanki milioni 10 bakamujira ngo sasora iyi video tarara ruzara zabura so no zo kungira ngo abantu abashira hadati level kuko bazikatira milioni 10 za mbambana bamujira ngo butarara ruzara sasora hez yatera masimu sente zabura yatera bahabati banu bakoligize emitwaro bibiri zabo sente mitno zeto zo kuzana emitwaro 12 so hati stress ero ndono yumushiki not ino mseki stress ni nyenda kureka ngo parliament stress ero ubukoro abantu waga nubanga kujya stress ero stress cye kuberaho omukaruru ntuzika tujya hambagaza abantu nturara harufu hati ngo kunani ngambira mutonto umuzeyo yafugwe 88 year old hatu mukaruru bakandetse nkabana bona bakube bakampigire wanitegereza hata umuntu atekereza ngo yembera no kweraguma akaburo bakakuba ebintu bihinduka namba ya 2 message yitu kwa abantu beitu yana gamba roles are leaders government nebinda I have no problem konka message yitu kwa abantu beitu nutubagambera ngo nyowe ni nyendo wa MP kuba leader kandi ubujunanizi bwabanje bwa MP nobu kandi no bwebembezi nobu kandi bakagambera cyo obakomba kuritse izinga incumbents kana bagamba habintu biremere kwizo obya government ahatari rugude MP ka owakuba na mu campaigning kana atandikira harugudo rwenyine kana atandikira health center so message eyo bwira bwa karuru niye kuka akatalabaniza abagenzi bitu bana then halo na media imazire kukanya media yenu eri no mundo mu parliament nubabale mirundo ya gambo hato bakuleta list new vision kana turucha series 6 weekends 6 saturdays kana turucha series ya performance abantu bakabagambire emirundi 0 mbweno kugamba emirundi 0 ndujungu so in brief bakaba kugira ngo bakabagambire busa bayagambire busa nta taram point no ate no bakabagambire 0 umuntu kugamba 0 cyangwa ngo 0 ni busa excuse me so umuntu MP kumare myaka 2 mu parliament ngo agambire busa tagambire kugira ngo agambire mirundi 0 abo balo abantu gumwe n'ikicyo konka halo haba honorable owakira municipality usemuju owagambire mu mirundi 223 10 mukago muri eju akana gamba hari honorable prime minister akana gamba hanabanja ko umuntu bitakwaterine na constituency bitakwaterine ni ihanga bitakwaterine rango no muramo gwa kugamba konko yes hataro point yona hataro mu kintu cyone cywa kandi ogu ni vision amahandika ngo agambire birundi ngahe 223 10 mukaga it was purely about the character of the return prime minister outside parliament so hato umuntu ayibuza nkoreshi nyonyi nyine mwana wanje ni MP wa Rwamparuku akasinga Emanzi ali independent a very young man tukatula mu music house so one day akambuza tatu John Tinkumanyi akasinga Emanzi no MP Julius Karha Julius same akasinga ngabara hata akambuza tatu niwe umukonstituency atumukonstituency chamadida akaida buricuro agamba buricuro kandi akasingwa irrespective of how he lost akasingwa hati niwe nkoliki ingabirano byagire ya sera sente yaje mukusubura naki yasingwa hati niwe nkoliki njo mukonstituency nje kuzikana nokutahe magenyi njo mu parliament ngambe kana bagamba nabo bakasingwa kanuje mukusubura nabo okida na sente nkayaguma nabo bakaziria bakakusinga
hati nkole ki yagamba ko omuntu oli oya to omuntu agoyinge wa akali aho subiri mugira tumara nyo kumbuza nanyo asa kijine mwana wa mao so kwa nanyo ngamba kudereki hati wabuza kabuza ngobene stress nyingi muno ako omuntu kukakweta ati ngambere hati nkoncentrate nje afuro hari ngambe abantu bahure nje mukonstu atkandira abakubukora nabo kanu basingo sa parliament ya Uganda omuntu kujya kufiringa omuntu bobuli kujya kufiringa ngo parliament eine ekeriyo ne mukora ntatekwa kubaho ibintu bibiri number 1 ntatekwa kumekinga shuwa ngo habaho okukendeza parliament aba MPs baba bake kunko baba bake babura abantu cyakabiri ekintu cyakabiri nukumekinga shuwa ngo omuntu oyajyo mu parliament no wakwenda kumwihayo message yabo yaba ha issues tiyaba ha individuals ebyane mukolinga nga hateberumu hat for instance kasonja hambe hanani ndiga today ogu akajayo ali mu parliament olu yagire ya serra abantu basokunkunda raki haboko bahanuka koba tokusinga karuru otacumbire perawo noteko gambara abantu to muti gwa fene haro perawo mwitahiri abantu bakutera tubakwenda kumanya uruwa kibira kasonji agizira ati nyomba gulire guduri kumeneza esefuri bamutera kukande miko agira ati mundinde ati nyenda kuleta zile strong hati ngwagire Kongo naenda kuleta za mahogani ogutakusha gutakwendeka hati umuntu weze ogu kubajo mu parliament nyenja no mubuzo parliament kanekora noga interview abwe nkintu etenga parliament eyikwingana secondary school buhango abwe nkitaga MP tuka miliyoni 30 buri kwezi balkanization ukutebate mu kanisa ba members of parliament mu Uganda chikija with okuchendera kwa popularity okuchendera kuhagizi ahari government ya rwagati the two are inversely proportional. Inverse proportionality ekimwe nikibani kitemba ikindi kijaki tekishuwa ngo kwa kugira ngo no tekiro buginyi abatayibo buginyi kubakanya ibyo kurya byabo bane bicendera. That is inverse proportionality. So government ya rwagati ekagumane wa mani so yayena ngweno kategekanta yagamarwa ki akaikatura wenyine katwire wabantu bamuhaga hakuzirije ngo abantu bamuhagire so hati yasyubu nakwe mwe hati kageranta ukubalansinga ekinteki hati ukibujyaho ura constituency yabije gombora ishatu ngwe mwe bagiye we aba constituency mugane region hati ibizasigara za constituency kana ababona bari aba abine de we fought extenuation karwana teko kuzomu government mun karhiga ubundi bakimanya umushijo mu bakamuhegombo remwe ngwabwo kubakahonda ya musinga hata na wayine constituency ye pantu baraba MPs bitana na mukaga bano baga haraba Uganda bitana mukaga nabo nabo barimo konka MP we gombo razinga egomborej so balkanization mwana kasonje karugomborero nabo akashonye uhata bagashatra Nikimanyisaki it was one sometimes past tense new present tense so igombora muntu nategeke igomboremo nokireba na yakwebeme yakujwikira general muramba minister wa Ishano Affairs na 14 na vekire gomborege minister wa internal affairs orukutwara polisi immigration byona nebye na tegeke gomborege no wagombora mwene wamwevaruweti gaje gayi no wagombora wena cya bane sitiri mwene ningana sa territory ndamasi cya mane sisi namucyara ukakera yazo mukanso dari ex officio sisi cya mane Maria ugomo ba ex officio zo bastabako bo mu rubavu cyatunureba balkanization okugera parliament etimpango ikagomba post Nigeria n'abantu miliyoni 2.10 nayo ni hangariya biraguje n'abantu miliyoni 2.10
eyineba MP bishatu atana munana Uganda ine bitana atana mukaga economy ya Nigeria neteza mu ya Uganda eburundi 10 nebinashaka mushanju billion dollars Uganda nana ni tano noteza mu 10 plus karoshoto Nigeria bine federal so okuchendeza size ya parliament ya hamwe bine those regional parliaments bishimwe tumwe ba kansara nabuka bari Right, sabu batile gavete za hapa federal zabo yipe twinaba kansara kandi abone bingi tukujya ngo kansara nabone South Africa ina abantu miliyoni ine economy na yone itaiza mu 10 ya Uganda kari mwenda kuko ndi $5 billion konka ina ba MP maganana Uganda ine bitana atana mukaga wachiriye Kongo ine milioni 9 MP zitana hata kuba no atunone wa kompenga n'abarema hatune wo ina magurabi none manisa ngo bine bake still batisapa kuko watkopenga na Kongo to bali no watkopenga n'ibirema the comparison umwana no mgerageza no ine autism hata uriya waje ina magurabi wamwemeza n'ikiremo tunuma ngo n'umuringwa na Kenya ina abantu miliyoni atanishatu economy yayo ebyentasi neteza muri ya Uganda igari kibishatu emirundi yebere n'ekicweka ine ba MP bishatu anana mwenda so hata no yebuza is there a scientific culture tradition historical political justification reason or justification yo kujya gutira ba MP bingi no is taro reason is serious MP ambo muntu wabutora reason ya mano kujya government kawamani kuriya kwa kuzabuganda babasinga bajya ha gwamani tuginenka ngo tuginenko ngo mugishatere mukabera kashari no kireba hati kuriya bashika dakasegiri nyeheza kubasingira kuri hati bija bajya mukashari mwacishatara mbabiri hati bagiri itungo nabazi hati bajya mutsa ku balancing umuriro kuri girere nama iyo new balkanization inaninga echa kabiri ekikanyise ba member ba parliament omuntu wabutosha ukoba kugira ngo nubajwikira katera masindi munywano wa John kajon wakumweta atyo kagatera no bwakugira ngo bakoze subtract bihanza izo no bwakugira ngo natera karuru tashime kuba nakatera no mahat ubuja mutinkwenda kwisimba mwe nyingambira mazima mwe ngamba ushiterinda bicirisa ngamba abata bafutera karuru mu Uganda abinji tabashimukana batera ki akaruru to kubasa kweta abantu okabatekaho ekiryo mu boxomu tabakukimanya ekiryo mu boxeria tabakukimanya otutoranamo hata bachokoreria otudi mwasinga omunda muki echo kumanyiso echo bazo muntu wabutosha abi tabakumanya umugasho gwa MP tabakumanya MP yakoraki nibega bwega baza ka TV aha yahirwa nari yataho radio 5 ahurra atakona konaka kwata cyakabiri lokire tabakumanya ku evaluating abesi imbere by what standard akwata bakumanya vari y'umurumo kiriko kwakuza kuheza abantu emirimo nokireba naba doctor katuje kuti ba doctor uruza kwa hereze emirimo kandi nda kuba hereze y'usho konkati interview abakosa interview wagenda wayabura abantu abaspaka aho bareta ngishitame hajya umuri ba doctor muntora ndemwe orukuza kora guraje murago hospital ebitubirana anganzi noga bicho chigarekemo ubantu ndo doctor murundi nero kayora abantu apaka abaspaka nimo murachenje kuri abantu bari akatongo kabo abantu bakota mugo Otrare taba doctor baje bashaka umuntora ndemwe abantu babeka ko baraunda bari yo birikiya ensenene zaruka nazo bari bazirya tukubuka nazo kandi wajya kubaguruka ko kabari bazirya izimwe bazorunde zirya noga benshi chamuhera kimwe addressing nani mbuja hati abenshi tutora na MP or serious iwe ko abeta no tar serious echakasha abenshi MP na tugasira chiwa milioni 3 why do you need that MP kashat MP echo muzaki is sente zona ndezaje MP imwete mukumwenda no kireba government ni yekwenda MP
ukire hati mwene we MP nondo wengi ngo akorereke iwo to kumwetega Boaz mwene we John MP no mwenda so ataba kwenda MP man akaba tabamtosha bakakwa kayo bamwe bari wetu bajya ya nagoreje waragiye angu tumuhakaruhuru so no never they want but they don't need. Thank you. So okwenda MP no government ya rwagati gumane mwejunis akanoreba law follows politics kwa kuba bine bakwenda kurabyaho bye biragiro unono mugenzi kajya bagwa kati define ingeragero that it is the sum total of all obligatory standards set by the ruling class, you get it, and to be followed by the ruled. Ati kigenderwa cyaro no kucereza abategekirwe mukabafunyaje no kubafunyaje ko kwero ufunyirente za so ataba nabafunyi ba MP nabafunyi kama wenta ry'inyuma y'igafite gati rero umuntu wamtosha no bamweta ngwijo mbafunyijo tagira byakumanya no mugenyi. Yes. Before waka oku tukugumerwa kuma MP arukora natakora abo kuba heavy government ekora international hati n'ebya individual member of parliament hati icyo kubanza nyenda kwikizana na mwana wanje kanso namazima level ya literacy economic ninge yabutamanya bw'abantu bingi abantu bingi tubakumanya mu rwamembo wa parliament ogushyikire namazima tinkwenda gamba cyo kugira constituencies nyingi konka we yagera ngo nabo kuba bakambenda majority rije kuzo mu parliament etakwakanisa echo tinkumanya aba kozere constituencies mbije kucyajinga tinkwenda kokoted but I have an opinion konka ekina ngezo kushobora kandi kinkwenda correcting my brother here ngo enshobete simekwa ne committee abantu bitu obubaza kuzo mind bakamanya ngo member wa parliament na akore ngutu member wa parliament na leta amashanyarazi member wa parliament na yimbuka amashomero tubrazibwe mbakimanya icyo kumayisanga bakakibagambira kandi obwiro bamazire mbakibagambire ngutwije kumara ntwashoborera nticubihamo mpaka yibaraitegereza nyenda garuka muramo so nanagambire ngo development yaza kubaho ntabari amahega ashatu yegari yo kubanza n'umuntu akutunguka yegari ya kabiri government yegari ya gashatu n'umwebembesi atiyo kashoni cyane cyo bayongireho ndiyo niza kucikaho kuyawazayo ndiyo niza kucikaho akubaho na rugenzi wa kariya ndiyo niza kucikaho yajara ngo ibi yakoze ndiyo niza kucikaho so shazara kazumuka humwa the country so emrundo mingi abantu bashatu abo baba takoze icyo bashimiye gukora umwe yakora ikitarike akayitera icoriya undi akayitera icoriya tawasa kubontunguka for example wabo ryo muntu kanga gukora ukateka teka government niyera kori ukateka teka mwebembezi nwara kwesenti nwara kushomeseza umwana nwara gukora turutunguka nwara kuzikira waba oryo mwebembezi ukanga kwabura abantu cyo gukora ukatarika ko yetere government kuziri utimba retire ngudu na baretera amashanyarazi na baretera mizi kandi ziri program za government no entunguka terbaho abo kwa miza go gamba tutire muna 10 ingute zo gamba tutire muna 10 nango tuvuje tractor amashanyarazi go gamba nango to technician ngo handike bikondo ejin program za government no muri mu kohereza public goods so government yabe takozire byeshimye gukora etakozire ngutu etaresere amashanyarazi etakozire mizi n'intungate kugira ki tekuwa but utakagira honorable yes. I'm sorry to interject iyo government itakakozera amezi itakakozera ngude itakakozera amashanyarazi input ya MP mu process eroho na ritero niza kujikwishyira kandi ubwirabe roho government yaremera kubiyeterera hato umuntu bwara claiminga no mu blaminga because
mupina kugira titwe obutwabe ntorabya budget reka nshobora ngatamu rugude rwanje no reka nshobora icyo neza kukikona cyo nyakushomera public finance management act nakugambira ngo budget yihanga nekorwe executive president ne executive egireto parliament kugishizima te kureta parliament ngo ikore ejo nyendo cyetegere so MP takuta muri gudorwe kashi naratamwa so budget okuza gukora appropriation element wait a minute nza kushobora nacyo ekikweta budget ninga ombarira y'umwaka nerga plan government ya Uganda ine plan y'imyaka 5 ikweta national development plan serina ebishemye kubona bikorwa omyaka 5 buri mwaka bashemye bakora ryebyo bakareba bato mu mwaka ugo nico bakugira ngo budget eshemereye kuba eri ne corresponding na plan so toka planning echo myaka 5 mu budget okata mu kindi so no yo budget ojo tati ebyo myaka 5 myaka umunza korebi hata na bwanyuma cabinet ekora budget onare bukatwetegereza cyane budget yarwo mu rukiko rwa minister na president region parliament aha level ya committee MP takubasa kutamwirwaro rye akatamo rubuto rwe kurabura mu kurobinga tubakakora mukabanyakiruhura mukajya ngo nitwice mu kiteremo takubasa kukikora na nyenda kushomera umurimo gwa budget kwe kwijo mu parliament ikikorwa ari yo miciraje yes that's true. Parliament shall by 31st of May each year consider and approve annual budget and work plan of government for the next financial year, the appropriation bill and any other bills. Nikimanyisa checho. Nikimanyisa ngo budget kwa kuija yazo mu budget committee na other sector committees. Murebe ibintu bingi, mu scrutinizing. Sente zibatira korezi nzezo is it reasonable? Is it effective? Echo bakufiteka tega kutunga kishikire. Hata ibintu bimukora muketegereza kandi cyo kugira ngo uriyo budget committee no tekora guto gwa kahi no tekora guta budget committee neza mu bantu bakomyaga constituencies zino mu Uganda nyingi mwenda kugira ngo afite 2 trillion is government budget ine ya Uganda zona zuhera mu constituency 30 I have an answer ni answer de kama zepes ansabe ngufu tutwashi de kama zepes kandi hati wona le moderator nyonyi ni answer yaje moderator unari mu mazo ninde now har budgeting process tekutangira mukaye Eishengyero budgeting process ni tangiranse under decentralization kandi ari umwaka gwona hiyo gukora budgeting process tubanzo mu district sina councils they contribute to the budgeting process bataka gibashomira mu Eishengyero iwe kamemba wa parliament waboro kunsani wo kumanya ngo ruguto rwa ndegera ki rwetengwa kurwa no mu mugwa wo budgeting process aho kora execution kazo bazori ndo apana echo ni bazori ndo reka tukakana secho because the channel gamba no reka tukakana you see amira ni saba ngwa bona nyumba sobo kuba reka zoom break kachi tugarije break twikiriza kandi tuna wakano membo wakaza kandi kasure kwese reka zoom break kachi tugarije tu shogeje henyini usha not lose sight o kirize no Sky TV irakari abantu uyu mwombechi ninga nuyenda kumbika ikiriza kwa njurire aba Boaz Stone Limited abarukorera kandi bakakuguza buri kikacona echa pavers ezo kwa mu mbuga omurangi zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles paving slabs na cobstones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura no kutesa nibashangwa murimbarira koranoria hehe na Weybridge hankute yambarira amasaka gamba nabo anoti mushanju noti mwenda 30 13 ninga noti mushanju mukaga emwe noti ina kinana na mushanju kinana ni 3 Boaz Stone Limited.
Nunca shunze kanibukira kweshongora toterayo kamwe. Icyenda ngo nywe kabiriti. Icyenda ngo nywe kabiriti. Wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Icyenda ngo nywe kabiriti. Icyenda ngo nywe kabiriti. Wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Kabiriti energy drink ora kacunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushobora karyo maduka no masupermarkets gono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5. Olususu lw'omwana wange lwetaaga birire yeesigika. Kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sky TV yakuletera ekisya omuli bulenje rw'izooba. Oyine emikoro ya buli kika, enkiiko zoona, emikoro y'amashomero, corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi. Nitukumanyisa ngu nitubaasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kakye munonga, kandi nitubaasa kushanga buruhori. Iwe kyoyine kukora tuhikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omu Rurembo Mbarara, ninga tuterere simwezi Note mushanju 89 93 53 37. Deborah Bridal Center yakwetera concert y'amashobozo kwa tarakati umukwashobora gospel mu Western Uganda. Happy Alex ibetire the ignition of Happy Alex live in Barara. Kama mbaya naza kuba live at Ajip Motel rumwenda bikwi 12 2023 naza kuba shagatirwa bishongozi kuva mu East Africa prosper nkomeze ku Rwanda serve the Lord choir Entebbe Wingana Jeffrey Lady Diana Mera Simwe Julius Muhozi Lilian Nabasa Lau Binti Kate Mchiza Best Emily Piresona MA Julie Soki Sande Rukundo Jorambai Faith n'abandi bingi. Amutwaro gumwegonka VIP mitwaro 2 VVIP mitwaro 5 Tebo ya batano mitwaro 5 abana bari hasi imyaka 12 okutamu no kwabusha kandi haza kuba ari face painting bouncing castles n'ibindi nibishatikwa Pepsi Aquafina mukamani w'amanya investments Rose Foam Mattresses Lato Mill Glory FM Revival FM Grace Radio Sky TV Millennium Circle 2012. Sky TV. Water, please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega. 20. Can I pay with Momo?
Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nwomunugura gukutamise bindi byona omuzano gwawe nibihinduka ogw'abantu nga United Actors gwagaruka na season 2 tina murongo gutakubasa akazibe nkoko zawe zugubire ninzu nabisebye lebo bwangani nabweza kugeza rero gomboresha yona ndakwata chifu ndetse na kiso pakanik rukundo eyakabindira bawe na kara yawe je yoyine no bunuzi bwawe kurumu we na mpurira we na noguma nunyusayosa entura y'abantu nagaraka kurra norita zawusha zawa leba nibihinduka things change urwo kubanza kwikorwa kashatu shahe mwene chweka zo mwabazyo Sky TV irakari abantu imwe abavugi ba bodaboda nimwe bari kuvuga za piki rebo mugisha gwabashanga hano reka mbanjurire abatike motorcycles limited abone baguza kandi bashubuza za piki ensyatuku ahabwo buherezo bwa roni uri kushashura mporo tire karingobe na wine nogura hari kashi bakwinire za spare parts zona eziri original beneho garajya bari kanikira za piki zabo bagarura piki yawe busya bashanja hari ibiri opposite na Global Petrol Station amhando gwaza Kampala nari bateresime ya 052 12 ashatu na munana kinana n'itanu nange ya 032 15 kinana na munana kaga na munana ababoda rugaha kwanjura ozaha kweyanjurira mugwisha mureguza okyajukira ntiro miji wayini wa 10 atogwaga cheke birabo bya Christmas ono tuwulira kyala romiji kagutunda wangisebo wagudedde mbintu abala bagwa mbuji romiji wayini kunusu 10 agabudde ne Christmas kantu na romizi yekka si yadiza n'abantu ange ku Christmas nywa bunywiro mizi wayini kusingi 10 akasanikira ne sticker obiteke mu basa owandikako amannya go n'ennamba z'essimu ogitwale wali agent wa romizi oba emmotoka ezimutambuza osobola kwetaba mukalu wako okwewangulira solar panel enkofiira pikipiki t-shirt egaali n'ebirabo ebirala bingi romiji 10 abatuwangula Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu ekiganiro nicyokeza kimwe na off air kandi hati twine full panel omwemba kashaba Christopher yatwegitaho program yitu ni Eishengyero Elia Sky TV konka Elena Radio 5 chena na mwenda katonyeza mushanje fama DJ Kanyama bari kutera abantu sigino abantu bari babone okuturraje no kuturebaje so studios omwemba kashaba Christopher yakutwegitaho omwamito nawe John tumwinaha omwami Moses nwaga bintu higa tumwinaha wona reba habatayibwa MP wakashonye tumwinaha nyenda omwemba kashaba tumugisha abase okutura musyaho tubone kwija kutegura ihwa Eliandi tutezo mutwe hagati y'abantu bashatu John Moses hamwe na Honarebo Habati omwemba kashaba twakwakira yebare omwami Boaz omwami Honarebo Habati munywano wanje ntwiga ono no wira John nashemerwa kureba turandebe kija
then hati nakwishyikizaho amisho ikishija cy'icyana konka icyo kubanza mbanze mu nsasire nakererwa ahabwe nshonga abaganda ntibagera ngo ziteberekeka konka cyo kuburira kimwe n'ubu bizira mbwenu ndyaha mwe bari munonga n'umuramwa n'umurungi bari munonga abaturire bagashaba kayisimira bwa MP abanya bushozi on primary za NRM tiyamarwa byarigiremo yagarukana independent nebyarigemo nabwe tiya bikunda kungati yaza mukoti kunkakaguma n'abantu so is another victim wakarura karihe buzu umunsomo twatwinishi twandufana cyo twenda tushoboroke tutakagumizemo mwese mwagabo wano wine contribution okwe ibintu bihanga bikubaganiswa raise it John raising eche to explanation ya MP tubone kwakira mu mbakashaka ati nyowe kideke kumanya arhenshonga abwaki kugira budget mu mwaka none umuganda gwa MP mu budget yes kandi burukuza gukora budget twiniba kwita budget process twino kututandika gukora budget kureba n'umuntu wabutusha nawe yaza omukikorwa yaza umuryecu yayinjira umukora budget ariko rabira ombebembezi be ahande ngozona cyo gukora budget process bakagishumya bagitekana n'ahama district ngo ba councillors nabo bagira ikibagigamba kujyo budget kuri gira bisasize umwanya gwa member wa parliament okucika kweye tukutandikira umwishengero y'Iguru atakabire member wa parliament in fact nabanza bakansara aha district bwa buri member wa parliament ni kansara na ikizwa kukiko mukanzo nka ex official ebyata kwikizwa gukora bimwe nka ex official katera ubururu naki konko kukika no kwija akanywanisa government ya Rwanda akagamba mbabasaka bari yashonga nka kanso konka aija bahabore ejeshonga y'umwaza government ya Rwanda cyo negirebeti wenko wuriye ruguru kandi rukunywanisa orugamba na prime minister hata kirgaho member wa parliament budget bagitwara umwishengero bagishoma bagireta bagashoma hariyo na budget committee ko mwishengero budget committee baheza kugishoma hata member wa parliament aija shujuma reba kiriye cyabire tusasize aharembo rwa district cijamo na minister agizire ngo icyo tere priority na twine sente zacu hata kishanga ikiyabire na yenda kitarum kandi yareba ngo lazima kisasize ebyo ni byo abanagamba umushingiro kugamba hata na mari ngwe ko hatari hose musharaza ministry ya mureta ministry akuko ko witu amashomero nare nguto nare yigwaro yito nare marwaro garukubi ogwe MP hata jona appropriation kuri yazi nabari na participating of budgeting process hano hanyiguro mu ishengero abo kwa nari appropriation no kushashanya sente ziyabo ajya tubwene sente nyingi mu stock habo ko bayitwe abakashanya amashomero ga primary gagwire twira amashomero katano gariyo ngagwa gakombe kwa kumwe rwenda nkaga hati gariyo ngagwa nditwetinga se mwe no gota zidine mu budget abana bitirwa bihinduka nara nakoma kakweza gamba abafutekinga notice baro akwa no mu rwa minister kumanya ebi parliament yateka hwamani nibiya wacetegereza hata bagakaye bashijuma eyo budget hata bijana na final tingagira mu supplementary akwa supplementary kimanyisa ngo yine budget rokireba izibe bakwire zikuyire budget babaza kwire to kushaba supplementary batarakwire to kongeza mboga batakakwire byo kurya supplementary no kongeza imboga so robanza ozumwishengero abekaya bakuhereza ate emboga ganduze mbene khatiwe shumbusha waji maraho iza shumbusha za gurza wakati ya shabizini na therefore thikwiteza na argument ekuja ngo twine national development plan
bagitegera casting stone ekiba kutereta ntucyakira tukiriho bushobozi then Nikimanyisaki ngo nkabibimbizi taro umurumo gukora abantu batahe ntacweze John ownership ya budget aha level ya member of parliament kozo ntuko twinire obutikirizana na MP hatiye ningira ngo nyenda first of all for purposes of clarity ogambira umwami honorable Abastayo kandi tinyine shonga yona ndiyo and you are a highly intelligent man nko corona yesterday but one bwa yora en Mugabe berabo and konka politics says ezo iziremu bukuru wamara mu myaka 2 politics za Uganda our politics rotate about perception iwe uri mu politics za reality nukuba the law is politics za Uganda tukuzi gukora kuba amanyon RDC wakasese ubundi RDC ADF teriyo abasuma tabariyo inyungu ziri emirimo yo kubanisa ADF nukwata abasuma ketali yanjye kari DPC na deso koga nyo mundarigayo bagatayo wakasaba ekireje bamutayo ADF nubu yatera gasese ekireje bamutayo nubu abasuma batandika kwenda maruka abatuze baza kugira ngo RDC watuletire nangwa ukana RDC ngoro yabera roho oro yabera roho ebikabikabita so it is on perception so our politics rotate around the perception now abantu bakasonje babuza omusajja witu akatakugamba muno obwa balitiri safuri yo konko mwirabwe nubo heizire engude nubo heizire amashanyarazi nubo heizire ABCD watugambira national development plan twikiriza okuza tukonda kuteza mpaka honorable hati national development plan ni ebya abene bita kasonje buri abantu bajya kubuza beka koma nawe kurugo mu parliament karinjira mu national development plan is a continuous process hawachi hagiyeho that gap kandi ya kutwara kusobora entekereze yo kujya kutomo bantu kugira ngo MP oba kumuletera budget it is cast in stone it is fighter complete egwiri ohire hiwe umurimo gwawe nukugira toke byakozere bukakorwa I am consolidating on A B C D and I'm bringing new projects A B C D konka kore kugira ngo hantu tuyabiresere bukalito government tekora yonka nekora kurugegere kandi nekora mbebebeze abana upfiniga issues perception kantandike n'icya munywano wanjye kanso konkanta kachitandikire nyendagamba ngo okucyabiye kiri cyabiye kirukumbu cyamu chimikoni kibo kigumirikwe ndi ya perception budgeting process tekutandika na budgeting process ya Uganda netandika na national development plan hamwe na manifesto ya ruling party na budget na national development plan bishimiye kuba nibijwarana umugambi kintu kimwe kutukuza mu budget tugira ngo budget ni yo mwaka konkoshemeye kwata biwa planingiro myaka 5 kandi biri yo manifesto kandi bitebinije ko bikora umwaka ugo nico bakugira ngo annual budget yashimiye ko consistent national development plan tubishimiye kwa mbetana buri mwaka kandi national development plan is consultative ebikutense babyona kuzo plan ni birga hasi birga district birga stakeholders bizom government ministries bizom departments bizom private sector bone biteka babireta hamwe babona kuruka kufunga plan ejo so buri mwaka government neheze kweta budget ceiling esindika kiruhura budget korosacura in budget ceiling tumshebe kwa no budgeting sente ezukurenga ari heza kandi budget yanyishimye kuba consistent na nibiyo mpora ministries zigumiza muzi preparinga budget zikobwirwa kugireto mu parliament bukigireto mu parliament na nacumiraho mu mateka speaker akwata budget framework paper akwanza tufutandika nazo azereza sector committees ezikuvunaniza bwa ministry zezo azereza na budget committee umurongo wa budget committee nka standing committee
no consolidatinga ebyargo mu sector committees. Sector committees zizamu zireba plan budget za ministries na local government na chikebi. Haza emirundi mingi na baba bine yo kushanga ngo bino unfunded priorities. So sente zibaba hire budget ceiling nezi kokezera na funded nezi baronda ko kubasa kuziyo. Muchika mwaba convinced mu committee y'uko murumu mwaba convinced ngo among the unfunded harimo ikikuru munonga kandi shimbe kwanchongera aryebi mu recommend ngo mu budget committee ngweki kirigeyo nacyo mugire muta mu considering mu kishanga ngo mu committee mu budget hine kibatire mu konke cyo kureba ngo cyakubekira priority icyo mu kishazamu mugira ngo umwanya gweki azehweki. So finally bichizo mu budget committee bakora data appropriation. Ati MP ayagamba gweki mu kire sente kitakwetengesa tinkache yeterante kininya chikozire ito nutushitama kanje ati ndinka kachiko ka finance for example haro MDs nyingi ezikwizira under finance nubije batwereka uko kwenda kushoza nabwanyuma batwerekana funded priorities ninge bikwenda gukorwa konka batine ki turiyo muri batire mu sente twashangwe batire mu sente tubishikiri ebimwe tubiyayoku tubiteka kahi ebitujya ngo mu counseling kumama mwenda gukora workshop 200 ni nyingi izo muzireke mukorigana ndire sente zirashageho akwa mukiriyo mu limit yanyu mukore iki kimanza muta ekimwe abantu mwenda gukora ekimutindi. So John yabuza korotini cyo kwetera nka MP dena bungi twitaga MP twareta ba professor ba makerere bagite kitwa kugihinguza utyo hati nicyo niga kushobora kanci gumizemo. So ideally ukurigira hiteka na novu nazi utwini nugo muri mugutugira kuta. So what we call appropriation nuko kwe okushanga ngo sente zaziriyaha tuzishikire kuzaho ine priority mu parliament y'umwareba so mwazihayo mwaziteka ezaziriya mwazihayo mwaziteka ito members ba parliament abo kuba nyowe kunkuba ndi wo mutezi wa karuru muri karongi mazo hezi imbano naruze ba MP nani banaruze rinda ho nyimanye na MP wanje rinda ho echo takbacho takachikireho yes konganya ndakwaza kushobora iki nyendo yetegereze nkoko boro member wa parliament wa Kashongi wine komite yo kuboro kandi komite yo kuboro no shanga ngo kimwe mbinte bija bikurwa mu district yawe tubikuzira komite yawe tokuja kurwa kazo mu komite ndijo uteniza kushabeki bariki ndukuza kwakira bakasha ndukuza kwakira bakasha bona reba katugareka mu cyuzo John yabuze ngo bintu kubiye biziro mbwiro bwa Genesis for example katwese Kashongi amisi amashanyarazi byizire byona national development plan kero yes mbene hatukubiya kwa bitakwisha katwa assuming mutubikwisha development plan tero hakaboki very good ori MP yaje myanye mwene rero ngo akayi no mugishana haboki kandi shoborere hati ebintu bikwija ombwiro bwabyo nibizira kurani ninja kuri cyo Kashongi honorable Genesis yo yabariyaha akagambo uguto kabone bwakozwe ombwiro akagogota akakuruga ntarama kakazamuye mikromita nk'eshatu akagoto akokuruga byanamera kakaza kabambisha mikromita nk'ina akagota akokuruga nyaburunga kuza rw'imama mikromita nk'ibiri ko kuzigita zuka kilometer 10 wachereba hato urguto rwaza kubara average ya miliyoni nk'eshatu burguto izana miliyoni nk'eshatu plus konkanye ndakugambira ngo umbwiro bumbendo ntungire miliyoni rukaga ni 10 zemyoga zazomba tubakashonje izo government. So change manisa ngo noza kujya government byakora mbe n'inyembirese beze nza kwa neza iki nyenyezerese parish mode Kashongi yase billion emwe na miliyoni 800 1.4 billion zizire umbwire bwanje so tinkwija kugira ntuno nti nyobwire bwanje indesere ki kandi cyakabiri kinkwenda kubagambira ikinkwenda kwenda nacyo amashanyarazi agagamba ekeri phase yo kubanza ako keji world bank project phase yo kubanza yakora hata right now hariyo phase ya kabiri bariyo erecting amashanyarazi nago bahindo bine n'ibikondo bya cement amizi ine project rigere kwija ya
sanitation project is funded by Australian government of Uganda ehera mizi gorra yagarabe mo yagaza kitora gargaye ngariyo ngaza kuzaka shonji agani ngakwata rwanyanga ugatati but ecyo nicyo ecya kabiri ngahora nagamba ngo kareta mizi kabusheri right now national water development iriyo nekora amizi chensha madam ga 10 billion shillings nenda kuboneza damu yamara iga distributing with the nearing people so point yanjye negera ngunyewe ebintu bija bikija umbwiro bunduho ni mangu plan ya government kan project ya government yes bije ubundu konkani intega no bwa kubintaro still bikayizira bita bikiziri then value yawe neriye value yanje nemu value yanje nemu baricyo value yanje nemu ni nyane mwenda mbagara umwiteka because chinkwenda kubagara umwiteka ni jana constitution yes yes ni jana constitution aha constitution ne shobora clearly umurimo gwa membo wa parliament atorora Boaz leka twachiba kasha John leka twachiba kasha yaturishiriza anyenda kutubera mfumo iyo uri umfumo umwamba kasha ukagezaho kuba member of parliament ubwo umurimo ngurebeka nk'ugorobi konka nk'ugumire wagize uti nanguka mbere kuzayo yebare Boaz hati nahurra umwami tayebwa wo kureba ugu n'umwana wanje munonga kandi ukabambe tayebwa mwena kashemire kushomu bwa bishop ningo bwa pastor aze kuvura injiri abo kube ibintu bya politics n'ibintu bigumye nicyenda nambwenu ngo arondo umunywano w'umurano wawe abanza mwege sacuba abo kwa for kugumota bibire band murano no we namanya hati no nangwa tuwe safuri hariho murano we master of propaganda we master w'icuba we namanya hati omwami tayebwa icyo kubanza cyabyona wahurira ibintu byona ibizurumbire buri kintu cyona waba uri member wa parliament kikagera ngo kije umucucweka cyawe 1.4 billion ezizuru umucucweka cyawe kuyamba abantu noburo utakuzigamba okay ziretswe government but zizuru umucucweka cyawe nawe umwami genesi y'ubyabirariyo hari nibizire umbwire hato nuhurira abantu nabakora ki nababambara mbwene bambe hati wukije ahambaha embu yo kugira uti nanye nkozireke na neki tayibwa aza kuburira ingiri kugamba ki hari one time ubutwabire turyo kucyuhura umuntu akayimuka yatondora ibizuba yagamba za kizaramire yagamba biha ariko biha kunkana naga majingo kaye neki zaba neki ekibareyireho yibuine n'umugisha ngo haruko ikidamu cyo kwicyacenshama ekiba kwegera 10 billion mbwe n'umwana tayeho reba turyambeho argo mburokore hatargo mburokore wanonda kuzomburokore ninga shunonda kotinga constitution na law gendo uze kushoma amateka uze koza kunke bye bya politics especially zitweza wajaguriya n'umubi nondana n'ubwo abihekana umwana wawe no hatu noreba utayibwa no kuba umukozi n'umukozi tayibwa we n'umukozi nicyata kwendera kubiye yitwa abantu abatabiha twine kizuba kunka hampaha wabo tabihire to kurya wacenga so mbwe n'umwana tayibwa hata hampaha politics nore president akagera ngo ebyarhanga tuguma mu cyaki ibyo bya politics babumurekere mbwe hati umwana tayibwa niwe ndukugamba ugezeho kureba ngo ibyo bintu byone birukorwa umbwire bwawe by the way time is not far from now ahitugambira 2024 ukwezi kwa mukaga indigitoneza kuba yakoze iki yatandikire yakaruru hati yo kora gumeno gyote iki kikaretwa government nyine ko baza kubuza ngo hati value yawe yo kuba mu parliament keriye konka nanye ndakushaba ikintu cyo nanishaba kashaba maybe just supplementary humura kabeka gufumura yeah
ninjira umwamba kashabo bari munywano wanje namaze mecho gamba konke cyo busasi nyotindi politician uko arintana sampango y'umwebembezi nkalida na politician ko kuza Google bakugera ngo somebody who manipulates others for his own benefit ko kuronda ikigambo leader ninga leadership no muntu ushimiye gambira amazima abantu ishimiye kwanci batungura so nyo weki ni encourage tukugira ngo ibishoti ngo basa kubiyega ninga kabimanya konkati konkati nyine reason tinyine reason kuba leader no problem tokwenda kuba politician abantu bakasonje ni mpamvu nubenda very many leaders hawachi mutakutandikaho kasonje leadership community tukakoba chairman and opposite ukaboreko muhanda parliament ekindi echa kabiri ko kuba no reba sikumanyisa ngo parliament ntazo politicians no you told about kasonje community parliament chairman parliament tazo politicians nonde cyo chikore kitaba no nanda kuba leader bakasonje ito tutahentebe chairman kasonje community echo chigwiri tero musara echo chigwiri akoreche leadership abalicho muhanda echo chigwiri politician ajeyo ajo parliament aje kule politician you see the issue tukuza kuba politician the issue no kuija mu rubabiro omakija politician ondija kija leader bakatora no mora bebembe honorable mwamu divertinga so I have an objection so honorable I have an objection topic yitu nejera Nikimanyisaki okuba member wa parliament omuri Uganda ey'erigyenda hat topic twagireta yona twagibyara honorable of course tayabwa kanwa nwara bwe ntwamukoreza umugugu hati mwana washangu yakore kifuburo kwija weza nyoka ngabe mazama in all honesty ebu wagamba bizeki bishikire konkana byenda musa modification kandi umuntu akaba repository of knowledge konkana nisha ba moderator ngo tuzamuramwa tukore wider Nikimanyisaki kuba MP mu Uganda Nikimanyisaki kuba MP mu Bunyoro Nikimanyisaki kuba MP muri Nkore muri Uganda yono muri Busoga Nikimanyisaki kuba member wa parliament naho muri Mbarara municipality kutukugiteka harona rebogo nabari kufana bo kwivuga so nyowe yes because one of my information so information ene nakuhereza tukugera ngo niwe kinkora think cyumanya nkatandika nacyo 2019 nagambira abantu ninteko mbagambira amazima ahakumura mwagwanje no kubaha buri cyo mutakumanya mukakora mukarukumboro n'igishanci cyo kandi ngije kuhindura so point yanjye negera nandi yo parliament nandi yo parliament to miss not to do or die nandi yo parliament nije no kuchera kwa no kandi babije abanyakashoni bacumanya ngo nyoko kuba MP wamba wote yes so parliament ni nkora kurugira ngo gushimira ko nkoze konka kitwantugamba echa member wa parliament wa hati ashimiye kuba ryata obuzo buhango butwine no kugira ngo member wa parliament bakutera karuru abatezi bakarurumba abanyabwenshi bakamutera no kurunogera ngo abatezi bakarunu bamanya ecandiki bo mwiteke kikwereza parliament member wa parliament cyikora tubakubere nubamushabebi nubamushababiriya akwa tugomuje umuguhaki gwa member wa parliament kugira ko a constitution omwamba kasha obo tagezere noga indano w'ikinyirasime noga yagera ngo abanyayuganda abo kureta ngo batera karuru kukunda MP ntubahumura mu gubata ko basa mwani ngo kutwakwantu wenda ko Dr. Murungi then tukazombasa paka tukayora yabari mukajya umba Dr. mukagwa muturani ushime kushemeza muko mugabe abantu batakwetegereza abwinshi mbatoro nabembizi abwinshi mbatwenda bati ukashanga no mu Eishengereza nabatimbi turu yabafu nabahuri bimba kazumvaga befuko abwinshi abo mbatwenda abwinshi tindo gundo mubazi basa kubahereza Boaz nambwe nyenda kushabana tayibwa ariyaha nyowe nkani nyenda nkundazeyo ndebe ngo parliament eji bagicendeza size yayo kwikwingana aho kwa abantu batano na nabandi ngo baza kukikerera nkaka kahanga
n'ikintu cyo kushwazana na munonga ushanga ngo MPR yaha kandi n'abantu abo kuza kuronda mwaka wuru ubumwe nicyo wagamba batakwitegereza icyo uri kuza gukora ki kubakorera washika kuri nicyo twabantu tugambira hatayibwa kugira ngo hatayibwa nuri n'umuntu w'amazima of course nageza n'umukaburu cyo nyunkani mu following munonga ibintu ebi byakugamba utakagira ngo akata kubigamba kana rugamba kagenda nakatabuki aguma nagamba ibintu ebi ngo kwari kubigambira so konka kandi hata abantu abo uri kuba n'urunda mwaka wuru obwiro nanyenye nkakageza aho kugamba amazima konka amazima gandigera muki ikizuba nomanye cyambayireho kugira ngo iki n'icushuba abaganda nibagera ngo umurano gucya biri agahuru kanje bakatwara umwihangwe ahubwo kumva uzabuza ahubwo icushuba mbwe nicyo nabani kugambira abanyankore nibagera ngo mutwe kugwembe nuko nshunjo koraki ugitega hato ku Uganda kweri nuko kwija kugenda nayo ahubwo kuba abantu boni benda kuraki icushuba abantu nibenda kurira ngo notekwa ko bazikira by the way nyo nango ikintu cyo kuzikira abantu iki nambwe ntindikirize ine na n'umwami kahindo tafire kugira ngo we tubaramutumire kuza kuzika ahubwo ko kuza kuzika especially one uza kuzika niyo kwiha information niyo kwihibi niwe nomanya ubuzubwo buryo mu bantu abagore kuba nukikirira uyenda ngo umanye ngo abantu abana barara batanu bari abata aha bwenki abebembezi nibaretinga down abantu bari kuba nibebembera nahabwo butabamanya ebi kubafa hat for example tutukumanya umuntu wahanse narara ku hata nka John Ogu ninga tayibugo yagera ngo yaba nka president Shahiji naba namanya ngo hari y'umuntu uri kubasa kurara ku hati nyowe nimba nimaburi cyumucyo n'icyo uri kugenda mu mesho nangwe n'icyo uri kwebera nka president Museveni iki kintu cyo kwebembera abantu kutya emyaka 20 yehe yaza kwityo ombwebembezi ukashanga abantu bakimwineho nabo kugira ngo namanya ki embera zabo akaraba umbuzubu ubw'abantu baburijo barabamo akabonabonaho nawe yareba imberambi konko umuntu kumwiha nko no by the way uriya naza no kubasiza kimwe utanda ivatinge twigariye kumara abo kureba TV iyo byo nuko ahitegereza no hura parabol nabo bamutegereza nabo uriyo muntu rija kubasiza kimwe ninja kumugamba yes hati yes ekintu kubagandara umwana Bowazi ni mumwe n'abariyaha umukimanyengu Ugandeji ntutekwa kujebembera inkokweri nicyo twabantu tugezaho kugamba nukumura mwakicaye kugira ngo ekituruho no kureba Uganda y'umusho nyenca kare neza kubeta kandi icyo turi kuza kukikorera njyo nagambira ngo okureducinga size ya parliament bakareka kutwara senteze z'abari kubana batwara z'urukwingana z'obwundo n'obwundi zimshati kandi ukashanga ngo hati ukika ngo mwana tayebwa bwo kugira ngo bambe n'imico mirunta kwenda kubiha kandi imagine hati ningira ko umuntu ugugu nabaningambaho ubu bari kweta cuba hagira ngo haragara ngo ku 1.5 billion takugwishigerana na kigamba mpaka busesere ngo senteze ruwaziretse kunkato shanga bambe ngo mwana tayebwa hatakwenda gukora ki ikintu nk'icyo kukigamba so hati Uganda ntutekwa kujebemberera ahayecyo konka nimbasha banka imwe mwana tayibwa bariyo murebe ngo mwahugura abantu mugume mushicyo mu bantu mwegesa abantu especially nangwa nkatankiwe kuko mu bantu ogeza ho kubagambira amazima kandi ubegesa nicyo gukora ari ibintu birimo mbaje icyo kubanza abana mu ndebe baba MPs nabajya ngo kweza abanyarwanda n'ikintu cyugumira kuba MP no bashobora sente nyingi abantu bakumamira mu ya MP imwe abayemwenda kuba MP ni mwenda kuza yo mpaka so nori utakwenda kurugayo no waremerwe na agezaho icikuretera mwaturu mu competition mutakoruga mu campaigns kibaki ubwiro bwingi aside zombi no buyine ebigenderwa byawe noriya na winebi umwine bishuba ndijo ina mazina hejaren politics habamo ego atanje
hati mutandika kurwana egendwana ya politics terho ekahangwaho neza kugumaho niyo no rwana kandi ryabaho anyo nangwa tinkurwana konka nyo wikimba nimfa no kureba ngo umuntu wa burijo ou nabiremba ni Rwanda yatunga ecyashemerere kuba natunga ako buri kintu cyona nyo by the way nkankwata ne sente zanje nzitombanda hariho nk'intingo nyuze nabire nkuruku eza abantu babiri bataruko basakurabo nambuye nkatogwa mwizi gagize nzuba kuze kine kiraga kiri kungerwaho urganyo nkwate sente zanje gakora ibintu nk'ibi so hatoshanga ngo MP absolutely MP notekwa kugira ngo icyo nabugandira ngo notekwa kuza kuzika notekwa kutaha mugeni g'abantu oreba abantu abo barabata ebe barukurya nibyo actually hata ngatayibo yarga yaba nagamba kuri yo mu parliament nagamba na speaker ataza abantu bakashonjaba tubarije ahubwo nyumwe abazumba yirembayine narebendiya yabo nareba nentaha yabo na nembi amayabo tuyununje ngwe ntushemerere nkuko tuyihaha budgetage tugitaha mpa abo koraki abo kuyamba abantu bakashonje ikindi kitayibo yaba nagambaho kugira ngo kudiva ngo obumwe akakikwa kari kubaro two calculate ibintu byakashonje but nakora umurumo gw'amani ahubwo kuba yamanya ngo harho akakiko akarukuba karho bakashaba heine ikintu cyakashonje kikarukwenda kwijamo natekwa kuronda bakashaba mu kakiko aho kureba ngo ikintu ecyo cyaza wa John cyaza nkahi owabati so umurumogo nugugwamana gutayebwa ashimire kuba nagamba ati 1.4 billion ninye nakoze iki ninye naziretse John umuparamenti ayabantu bakurwanira kuba kuzin kuba tumayo umuparamenti babatari burkanya speaker na complaininga chief whip na complaininga abantu amba bahugire nkai majority at majority umuparamenti numulumo ogumuntu akugambira mu 24/7 because no muntu wagira harufu ali nakora umurumo gwe ko wahora basaba nakugira ati nanatunga information na views aba nayi kambega kandi utine bakiso bali yuko byagire bagiso hati MP ogwakumara kuduka political intelligence on parliament first of all okabuka Uganda hati on average research yakozwe nereka ngo spending on average million 5 of course arona ba billion 2 arona ba million 10 kuko million 5 mbano waga bakajonga kamba gabe mitware 5 indi paso waga banabi umukashara no yes it's na voting day karuba kakiana sanke mwenda wakata mbali okay akati abona yaguma na munyu mungu akazorora itwe wito kunyakashashara bur polling station kere mtwara 5 yati mukamu sete mtwara 5 bari bakabaje abantu kumbonga hati MP wakumara kosa milioni 5 abenji nabazihire ombwasako okwa hali nazo hwiza abanywanire azihire mbanka abantu bazihe na habana ba boda abahagisi supporters nawa kijayo bamuha bilioni 2 bakumara kumuha bilioni 2 buli omu abena ngo banze imuka obakumara kwimuka obakumara kora hera banka credit institution ziza yitwe ntuka loan imyaka 5 mpora unososora pora uziche kuna parliament honka bine hochi sako hatu no hurango no leto lanya ka bakamba mbande 243 million ezo basumuganyiri rehema watongola na wakando mbanda kachukum plus yafanazo den nondo no soto halondo bako ababe babanza abantu basatu babe ne AGM yabo ya parliamentary sako I followed the proceedings hati bachimara kumuta ahali yecho kimuhambiriza okimanyisa okicho haro na abantu hataro enkora ishingiro kwe kairiyo ntujya kutamusente ezeitu ezo kwenda zona political station tutemo na amani na security kunko bora jai umusara ntugumani 50% mutwali kitweka mutwali kitweka hato sanga akaruru konko kukargamu ene half salary agarka aja ahaloni aja hata hakota salary atimara kuja hakota salary arijire kasonji Kampala tine yonzu naenda kumbeka yenzu ubundi naenda kupandisa naenda kugura naenda motoka
Hukuba already Africa han to show that you are powerful, you know kujana motoka inside. Hati kiretera either kutandika nawo kusubura nk'abandi ari mukozo igicho ngo murumo bakagumuha umurumo ngo gwa Monday to Friday hati ayenda subure nari atandika koro omukago murungi na offices kwatwaho for foreign travel eje ibakweta ngo ni benchmarking. Uganda ni parliament yonke benchmarkinga chebanza kukubanza paka satu na chumugo every single day habwati abokubo muhakuba hari akasente aka travel MP yesterday but one speaker is there ajira tunumanya ata abantu opposition atumuriche kutarabanza mwangire plenary mutajo mu committees atumutaja na hero obyagambire cha hero the following day all MPs of opposition bakora press conference budakadeka buli omo yaga because some of them bananga bali gana banambuze bagenzira bali hanyonyi bali gana abandi bali taiwa next week ni hora munaja Venezuela mwegayo beba kamta tugambira kani unokora ta motoka ya MP aliyo nanywa kumbucha entare embogo echutuntu manyenjiri akatupa akakanaga hansi hati we aho wagire ko kwegayoki. Thank you. So our MPs uri wabuza kabuzo aba MPs bine space iyo ukorora abandi tutakwenda kujya mu parliament kugira ngo mwije mugerere ora noga John ekaya hoteli nabo baturebera ro program yitu Eishengyero kandi akacayi karije na director bakashaba yakasima na samosa z'abantu bijabi gusi incyucyuru ncyo kugera abantu abarije mu program bikuriye byasigaraho kunogera ngo twabitwara kuri acayi tonza kushaba nebindi mwene kayanesha ngo akamukuzi hariya mbarara ashomye na Divine Mercy Hospital we bikona abantu batora bushenyi bakwinira obuhereza oburimo buraro gardens aho korre mikoro ya burikika bene conference hall ebare erimo bikunyu by'umurembe harimo coffee hari cocktail mocktail hari milkshakes kandi bene restaurant ahiba kwinire chance ya chamushana cyaciro kandi restaurant yabo ite kukinga ko muri ngo kushimiza aba customer bitu buri Sunday tukureta live band kurgasha 12 mpaka shaha 5 z'icuru ija oshemerwe hariya ariye kaya kuri Cent Hotel bateri simu ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga ina 8 ina 3 ina 2 kaya kuri Cent Hotel no ryumwe Moses nwagabo. So abantu bitu kubarabe batari qualified batini kiri kwitenyesa kutora na member of parliament no haya kutandika discussion akarutwi kiho mbantu aba kututwara resente kandi batakuma bwenchi batora na mwembizi. Who can begin that discussion? The government atunoreba nyine kore ya focus kabansime in fact Justice Kanyihamba retired judge of the Supreme Court omwaka gw'umwaka handika atuko hari kugamba bwaki omuntu wabutosha atashime kutera karuru akarengera RC president yamugarukamo government ya Rwanda zango ekareto abantu ba Rwanda umshaka waleta government ya Rwanda zane yabantu mwenike karenyo atuko kagishoma gashobe yakanyiyamba nashomane ya president Museveni konka kanyiyamba kabashikire to byona kuire kanyiyamba kabashikire to basakwata abantu batora numbite batakujaki batakumanya no abahenda nchoro kurebera mbarga muramu abakazakai bakaza konka mbwena aba bakwenda karu bakubasa kubugambe ebyo akona jangu najya tukunda kigambe akaruka kiza kumbirita kunda chema kujangu akatiwagira DV kajangu betse kutera karuru tujya bashama ngwenu waretwa ki kumai engwaka ngwito bakashamba budongo so bakashaba na tabwicho tubakakigamba bakubasa kukigamba abo kubecho kizakuba teza bagwa kuri chokurebera tayibwa ubwiro bwingi bamarana bamwegiso kubiha mbaragume akabantu ngwabihe batoro mama tayibwa ngwe kwarai kombantu gwiwe biya ngo becho tangu biha ngwabantu nibyo barukwenda kwakanyo integanya nko politics nungi ezogambira abantu amazima bacukunda bakutorana bacho batakwenda bakaririra hago kuba tikiteka ngubona utayibwa yatari MP munafa ngo kwatari MP no iturundi
ngo tukwita ubutaba MP yakwe nubwo mbiri kandi mwe nganye ntwiga kagenda umukaru kagambira abantu amazima kandi ahura wena nayera mutakayija neto yake ntumarore wayakunkubarate kote yerera yatazora arege gayi ukireba aho cyita kwenda no muntu kwegwejegeza muze kumusima kinyine bwire ko kusibira umuntu kwegwejegeza ni isimo no kwejegire unkata yogozireke ayegwejegize abo kuba ari aho umwana atari mwishomero kandi byaka yo kuzayishomero umwana niyagize rata umwaka baje mu primary ndije kabaje mu senior ndije nakayongire ungatushanga abana babona bamwetorire bona bategere uyisimbire amisho abana abantu abaye kumanye sector abana babo bari mu mashomero ubwo ari yanasha bawarage hatugwe kamugambira unti gayi umuhimbagiro gwawo muka ureba yagera ateko tatyo ngwe twigana tugambira kubikonkanyo we kaba ni magambira cyenyini ikwisha ko batambira nirege kwishengera zo muntu wakosha no ndingwisha ku kiciro mwana n'imyoro ngunyina ngune so kunoya nk'abantu bamanya politics enungi ese kubasa John yaba happy nibyo n'ugamba yes aho ntu twakubira tujaki ko twakubira inchereza ngambe nshaba just briefly entwiga ngagenda na mwana wanje umuserura karusa mwe muri ngore mu twagamba abantu baterenga hato wagira ngo ebuzo twagambira misanyarazi twarizi hato msidi mukagera ati atebugamba twabugamba tumuno wenge atfunga tegerize kukumara sibure ndondi umukazi w'icyo atsebo atiyebare ati ibyo no ndani mpura ndende niyo gutubuze kibuza ati ntwenda abaseyija muba baganisize bonka ati mtakutera atebitero liberete kizibu kuno manisati ata abantu beza hano batwesente batubita nabaseyija ati tujija kuzisera atabaseyija baziriye bonka atabaseyija mubahurire zabo yatebeza kumera mu isenge ebinagamba nobuza cyate cyanje nicyecho nwoga bahendera takiromerera nkagendo ko wito mukaruru baheto mu ruboga uko koza akasharo ko hare kandi ntari no wito ko kandi baheto mu ruboga yo muri kashare sabuka shanjwa abantu bona 99% bakaba basinzira ngweno kibano gamboro yajuga nkembuza tayi ati netubiti mwe kibajukisa nkembuzi nengi bazaho bakora ibintu bitakwisha atamuhera umuntu umwe aremeraho ayamuza mwe namuhera umweta nyenda kutamukariya kitu nore uyu movement nenda democracy kwitenjoka bakore benjo ko mu kibuga aba movement bagira ngo utagita ngo bazobuze nyineka rero nyineka nawe kwara girebe ngo abanze kubuza cyamane rusibona anje aba movement ubwo muzugo ariyenjoka ubwenjoka ryo mu kibuga ngwati cyamani abanza yetaka kiko nako akabuze tugite nari tugishendekereza zumwisho rero ubwo kuna uko baraheze baje ngo tubuzo wagomborra RCC bakwerera babuza RDC wenda kwitenjoka tabaka gisenerizo ejo nenko ya movement when yonka mweta tija nze kwereza ojo muteye tero penyuma nasionenko ni yanji ijan kwesente atwai yayamza now I was teaching him discipline tinamtire mtambera but I was teaching him discipline okuza hendera mu unabenyine touch umunsi kayo mayeret wifunga touch umunsi so they have evidence but now shadana banyina gereza but now what is my point ntitekwa garika maramwa gwo kugesa abantu discipline. Thank you. Yeah. Bobare nyewe nyenda kwakira icya munywani wanje ikintu cyakiri kibi kiri yo mushobe ntukirekamo. The answer is no. Cyakita kibaza kwindukasha. Nyonyi no kwikiriza. Kari cya yashinshire. Nyi no kwikiriza. Gutinde kitakuhinduka. Abantu aba abaryomba habe. Abantu aba habisiwe obutamanye mirimo ya membo wa parliament. Bakamwetere tariyo. Obwiro bamaziremba habisibo bakakwatayo. Bibasa ko bwiro batwara kuza kugira ki kurga. Akatina wazirwa habire. So omuntu we no wagiye kaba akahabisibo. So injira mu gwitu kureba ngo abantu abatwa bagambira amazima
twabahabura urukora akakucenga naija kuri kibe kiba muhire areba namaze mago kumuhereza ahemu agendere kiki over time twantwenda Uganda yitu mission mungi nkiteko kintu ekikwija kuretera abantu ba Uganda bamanya bwinshi batera karuki because this is adult suffrage ni literacy levels z'abantu bona zagira ki zaheza higuru konka abanyarwanda bingi bari illiterate bakwetegeza n'inshonga bari yo mago so okurwana kwitu kuturabe tukora icyo kubanza no kushomesa abantu kugira intasiya icyo kushomesa abantu bakakora akatokwija kuba no utasiya no nyamarwo kasiga uruzuro kajya ngo uje kwishomesa umwana to kwija kubota gukora kandi urukunywa urukwibazo mu kazi ukajya ngo uje kushomesa umwana urije kumanya bwo kinatera karo so ecya kabiri nyendagaruka cya mwana wanje cyo kuzika n'amagini n'ibindi nyo muntu teka yanjye tinkwikereza ngo kigwire membo wa parliament kuje kuzikira umuntu ninga membo wa parliament kuje kutaho ubugeni noyija nkamunywano wawe aho ko tukuzo mu karuraka creating a relationship n'abantu omuntu akwesiga akunda akwereza support afutera karuru akwikirizamo ngo niwe ramwebembere hata umuntu gogo ko wakoze relationship nawe ninga kokote nawe yaferwa uyu no kumanya niyo kagira ki ukamuzicira yagira ubugeni uyu no kumuzicira nanga no bizakabaza fundraising eze nyomu kutuma ngungira ngo fundraising mwana mukora burungi rwasi fundraising etari extortion akwa ntanisi niwe noija notahumugana koko naga gutekanya mutamba ahabo ko in relationship yo akuriyetenje n'abantu banywana bawe so twano basa noje nozika wawe takubasa birtwabasa okwiye cyinkwenda kugira ngo mpabura abantu kandi kitakaba nk'ikiragiro umuntu kibuta muzikire waremwa akashitwara ngo niki ngo nibanje kainde bayifusa nari akabuza tabatu wazikira nanga atunyawo cyo tanzikira kunkanye nitekateka ngo cyo nicukuru atunyonka member wa parliament nitekateka ngo nona kwatara member wa parliament nko ninja kuba nizikira abantu because no banywana bani no planning ko ko parliament 2028 no nije kontari tanaje mu program 2038 nje kontari member wa parliament kan 2038 kan no extended to yo tafai yo tafai yo 2038 nje kontari mu parliament abuze kibega nikisa mwamba kasha imwe abakoba no mwesimba numukunda abantu aba nari numbara business kanshoto mu parliament ko hari akasendi icha miliyoni 3 atuzikongera mu travel atano numanya honorable namamwita musira akajya ngo parliament kushitama ntaro miliyoni ecyo necyo konganye ndakushobora utakayakire mu mbakashaba ngo budget ya parliament ninge cyo kweta parliamentary commission ni billion 9 ar trillion 5.2 za government za budget ni 1.8%. Abantu bisatu. Kandi ushata abantu bitanu. Abantu bitanu. Yes. Mutwara 1.8%. Million ana na munana. Tutwara ninde. Mwamba kasha. Abantu mbakunda nari numbarecha business. Akasente kakariyo. Ati arho onsasere kugumani inkozesaho izina rya Tayebwa. Bawita ineshonga buzima. Tayebwa n'umuntu wa wizero mu parliament atarukubi nimanya bakashaba umuntu wabire nazo mu parliament atarukubi hey nabantu ababire bine umutima gw'abantu konka hi nabantu ababire bababinjira hamira umoko aheru bakijana bayukanga kuza gukora ki kuronda imirumo hatahibara nangwa no gumoka bakagumuka so okuza kuzo mu parliament nkogwo umuntu naba nazamu naronda umurumo naba tagireyo kuza gukorera abantu hata abantu nicyenda mugume mwahuri tubatanze nico rukurigera ngaha ukazo wakafuna ukakwata ikizimbe cyawe nkeki ukakitamu ngu neyibutunje umurumo utandicyo gumukore ki ushashuri nambwe hata we nko mwamye entwiga ababyabire naza kutera ngo abo ko bamushaba marwa icya marwa nyone no manyo ni ngambira n'amazumu ya marwa tukatugabura nyunka nshengera
abukuba no nshengerera abantu abuko abamwe no babari banywana bawe ngo kutayibo yanaga ushiko mucweka abantu bakushaba marwa ubagurira ho kabiya nyunangwa nkantagura haragi nkangura biya abantu ne yogeza ho kubashemeza abukwa nurengo ngo bafutire mu bwesije ngo bebembe no muntu wari nafutamu ecyo kintu ekitinsa nafutamu bwesije ngo mwebembere niwe nogeza ho kumushemeza aho kwa nizo campaigns zituri kubantu tukora konka nyowe nkabakashabe ikintu ekinabire nindonda ecyo kubanza cyabyona nkani nkunda abantu abanabire ninza kujwekera no banzo girogo mutima ekindi ogarka oreba ekintu ekyabire kishobere ecyo rukwena ngo ushobore ubu natanduka oku heyo okote imbemizi yenguto yemiti hataruho nguto kunatandikira kubigamba hariho umuntu utwabitwino bwirobo are so powerful ibintu byakora ebimwe nabitamwe sente zanje nabikora so mbwene icyo cyonga nkikoreka ngo kana ukora kikuru nogira ngo nkaba ntarukwenda ngo abantu nanye nkaba ninza kurinda ahashaha yakaruru nkanta kwija kuremwa mitwaro 55 yo kugira ngo umpereze buri every polling station abantu balayininga hapo ngo kucyabire ngiko so wagera ngo akaruko bakakiba hata abantu abayimba kugira ngo najera bakakiba nyoni ngo se bigambo byawe so abantu kubiba kwibira karubo konka majority bo bakamba kwena chonche manyisa cy'abantu abantu kanshuta abantu nabana abuncho batakumanya umuntu wabe nako batambira bakarwana ahayira karyabo nicyo twaba twagambire abantu abari kubana batera karuru obwiro bwingi niwo uri kuba nubahugura obwiro bwingi especially hazamu ekintu cy'urukwetwa sente nicyo naningeza aho kugambira umwana utayebwa hazamu ikintu cy'urukwetwa cishuba abuko nyohine umuntu wundi kumanya akarugaha yazo umugomboremwe yagira ngo abana ba boda bona naza kubahereza piki taka leta yoga piki neji hati yo no kwato tanke gomborra ya kinoni ero mu boda nanka stage zingahi ibo nuza kuboyira sente zingahi piki ya miliyoni 10 hati nubatunga miliyoni 8 ebizubu ni nkuyanje esente zo kaziya nyenshaka rero noza kuzika bakashaba tumore ino bugenyi nangwa n'ubuzakwa miliyoni 8 buri zoba to kwitana miliyoni 2 hato mbwiro ubu nukireba ngweze sente ngo takora ki tana sente ziri yaho zo kuba no baramune sente so nikibanyi kimanyisa ngo buri kintu cyone akando reba abantu batakubasa kuguka y'umuntu nababiya umuntu kwemerera ukagira abana ba boda stage zona ngunoza kubahereza piki iyo no banoza kuziha so hati nicyo ndukugambira ngo wazi ukavuga zabashanga ngutakaza bahire nate kandi ikintu kugambira n'ubwino ngino nambwe ntati bagizire ngo wara bataha narakaza bahabaho namo hakandi kandi buba kubana banterera amasumu ecyuba umbururu nikitekwa kubamo cyaba kitabiremo akaruto kwa kasinga waza kugira ngo ugamba amazumu nambwe hato kumanya yukana kasinga ngo wibohekere noyorekere ryo mugongo ekirungi hati murano wawe nimanya niwe yakutrainingire tayibugendo tache kubiha abantu wotababirije uri in trouble MP z'abana bagera kuba kushitama abonga bazo myanya atariho driver atariho bodyguard nujamba mbatuganira ukitwa abantu batosha Ejyo kubanza MP abingi tubinira ba bodyguard bako basobora bodyguard yo Uganda ko baba counter terrorism sinipo no musanzu pade izini milioni n'intwari hafi ya parliament tubakutasha milioni 5 kwa mshahara kimwe cya kabiri cya MPs hafi ya parliament ojoga tokuzitasi hari milioni 8 ndizahishe zindi kandi tunakubwira haro byayo bamuzire tujya gukora buri kimwe none sana magamba mabara namaya nawe umuntu kugera ati nyowe tugiye tujya kuto parliament nkishingira mu mwana wanjye ukomanye konki tunyo nankana omusara ngo tweda half
tujya gukora standing order zitakagire account yawe niyo nitunga hafu yanjye titera loan ni sente zibakutira mu karugu then hati ezaba abrinela aheyo loan mu banka ya mutwara 50% zabi kumene ibi eine sako yo wabo kashonje farmers sako ejina ile twaronka mukaga sasa chete no eine sako ya parliament half ya parliament twara now hati wabuzo tu MP tunabamba tugamba MP omwe bakamhostinga hari DM MP wakazuka ndano wanyo na shirira karura ali mukufu iwaise bambuza omwaka gumwe gwabo mu parliament nugururota gwakazo kabaka meja tekina benda kumanya tabanya kazo kandi basabiriza kandi basabiriza chikarenga chikamujyanye buri hamwe hono yabera ajya ngo mukandi ko kagira ngo ntusabiriza uwe nawe ni yabera le observationiye akagira ati abantu basabiriza chikurenga so bakuba bari yo nabo embintu bimwe bakoma magambo MP abenye babenye simu 2-3 kugira ngo habukuba ngo they are receiving important calls from US na China za business esimwemwe ni ya familia na business ze n'abakozi n'abanyarwanda and ni ya groups za bakasamba budongo katera masinde kombera mwata abo hatejo tekwatwa ezizo bakutana ha website ya parliament MP you sample 100 no so kutera ba MPs chikumi bona bakabura kwati immediately bona bakabura busy at that particular moment no mutera hati omutera henja tubakwata echiro kongeri endo mukubo ino mwana wa MP agira tatejo tagitera tera aliye tateji abateze bakabura so aba MP bano nyini mbasasibwa nora wande tukaturuhana tugambi kono mukisa bite sumba bambatere zaci kandi omba mbatera zaci saza kabura iyo wacho nda montere nyonda kutere twagaruka mu kibuzo ikibuzo nyomba ningufutera ningushawa karuru kandi ubu akasaba karuna nyimyenda komanya ubu akasabire ukangaza kukoderecha now entriga kagera at president Museveni on BTV economics asaba kurutse izinga mukwabora fukwatije omba parliament MPs bitwan turakunda criticism nubenda kaburwa kwa baseiza but nicho kurora first of all the registration rate abatagarakayo 83% parliament Uganda very synonymous 83% ba MPs abalengeze ebisanja habitara muri umugamba abasabinjire ebisanja ebikulenga bisatu tubakulenga kaga now aba MPs bano nubamanya already nubamanya ngo 80% of them tokujagarakayo of course 50% lebanze duzinjiro mu primaries 50% sorted district ngashema all of them nobody returned district ngibanda nobody returned Kazo, nobody returned. Rwampara, no one returned. Chiruhura, no one returned. Mbarara, no one. Mutalo, no one. Nabachimanye. So, abantu bokwira hehi, mukababoda, parale rufrana kabasabera, ekimfa nabo. Nukuguma betungura, acheka mukoro, atirinyenda kuba guest of honor. Mupito kashira rivu kuba guest of honor. Osemirire kugenda ukastame mbenyuma oborane mtwara ya 5 kajya habukuba musabuka wonde hari mu businessman owakujemara amategera ari bakutema ibitokebye nkaburusa hano Eishengyero nakora miliyoni zibiri ogumwe bati habukuba it will drain you nicho korora ba MPs abenje ubakumara ku parliament no sanga tini motoka takuvuga MPs abenje usanga tini motoka ba MP ariga harivo yakuba lumu order of presidents usanga rina sero wara DC MP na sero wara DC wa president MP acheregayo usanga MP hati nguni state attorney MP akasabi mu parliament akana baga mapteka ga parliament hata rina usanga MP arina sero wa headmaster hata ina vunura peno code na sero wa headmaster so ba MP bano tena tubasabire tubayambe tubakwenda kulisaidia Boaz hariho cut off point hariho point of return kujoti ebintu mbasa kwinuka koze mbere yitwa painting ano shot n'ubusasi after busasi manya Uganda ekera nzire parliament kugira ngo ejingwe yikumenemo nguni yibanza tukata na parliament kurga kagane staha na parliament nangwa no byabire takabi katwinere giko legislative council ije katandika ubwa sahef kesbe rukumu rwenda 20 so twasya emyaka
iganeshatu tuyine parade mwine gitiyo yabanza emicwe mibi eizere omw'Eishengyero tiyaba MPs abandi victims noreba bagwira mu kitari cyabo umuco bataratandikira ebyo butegeki kusisikara tubisisi rwaba ba honorable Tayebwa abesimbire nyumwe abaziyo mbeni ndebo mu karuru bakabataho mu byabo hememe bakora ku kategwe bagira mu politics okireba nyono manyandi wa NRM konkeje na biramisho sumutuma ngambira cyenyini oyikirza arari headquarters ndato unoreba headquarters at NRA karwaro rutaro cyana gumuyaza cyana mukaga etine headquarters hatunora bo murembo gumba tangira mu office banza bana bibigire bagwenda kuza kuhinga na haza mbamba mangu bashikire bazata banaba batebaza kuhinga mu kuhinga no mu ogendo tanabi okay kare yo nabo yisijoze kuhinga na nyonko wa NRM na biramisho ningambira mazima ngwemicwe mibi hateryo mbyo butegeki bya Uganda tebyo nkarubwa ko bwa kansa abantu baguza buri kimwe aza kurubwa cyamariro siwe akora ndakwate stamp azi bijurete zabandi namanga ko stamp na bijurete zabandi bushuma nafune sente so emicwe mbi ukwato bwebembezi okagwinganisa no gwigaharana ne sente nemicwe ya movement ejeje yabwanyima movement yo kurge ku bibiri mukaga kwije ku kate ku bibiri nesho bwanyuma abantu bayenda kutunga kugira obwebembezi ubugumye at all costs by introducing tuga politics za Uganda so bwa MP na office zini butakiri ku bibiri na mukaga nara captain babuna jango tachiro ideology NRM ideology ni sente no kwiba rero kubikira aba batsigaza abatwaba babimyaka mito cyane haciro dealing na historical banka bajero kahinduta fire nkabajero ko bakano Fred Mwesije haciro dealing nabo ejeje group ento yene shuma erifere intolerance neyenda kora sente tibe eji group ento yone nendo famnong nendo famnong oha washishori so hat nyongera Augwe destiny bahatikiza atwaza korabaka first of all teine bantu bagira ngo now nchiriza pendelenti abo kwano reba nichende chinteki tukigambe ko kukiri abantu victims nyewe message yanja muntu wabtusha aho muntu wabtusha arakomeye kwigwijigiza ngo mushagura nukire no barakomeye kumushagura simbaza onere comparison yesente kasente kamukine umuntu azaheru benchmarking burizo padi budget padiem niro n'umushanga parliamentary sente kimare biri ko maragena miliyoni 5 parliamentary sente ako abantu batunga umushahara go bagerekiro esente zo kurenga umushahara go nyuting kuzumanya akuba imirundi y'inama neza yo nyuting za benchmarking nagiye ko kandi izbegerekiro kandi nabwe yes izbegerekiro konga none zingahe konga no bakuzibaregeke atisi sente za parliament ziriyumbuka bibiri hariho umushahara wo kutunga nkawegi kandi hariho icyo bakwita emoluments emoluments ni kushashura housing allowance aho rukora na mileage n'amashikuzo mu constituency byo kubona ukora zo bakobara so kuzugita mweziri nko miliyoni kana na plus konkanchirigira aho kubona uruga abantu abakogo abantu apana tuzuke kongesha nagenda kushobora ngenda kugambira ngo member wa parliament ine sente za kutunga kurugira hakuruga umuntu akuruga kisoro tukumbara na nyakuruga mbarara ninga chuhura kandi tukumbara no kuruga Uganda abo kuba sente nizoshora kurugira amayije calculating konka parliament sente nizoshora kurugira okwe kubizubarire kandi zigira ngo no buri entitled
nangwa parliament yo kucaraje kushashura abo kuba nyene bitongore bya government binkumanye bya mishashuraje kucara na parliament niyo nyenga ndashashuye baje kucaraho naza kubara buri kimwe cyo ne kina bintu ndandikira motoka ndandikira majuta ndandikira airtime ndandikira byona naza ndikato no mushara kanzikira konka sente timbeze bakutunga nizikore shime kwanza kore tubikora konka nkuko yanagamba John nabashanga zagire ibizu bingi hazo shanga ngo ibizu byagera twabasa ku sustaining nikije kiti percent change y'abantu abituye no mu parliament n'abantu abarigera hanze ngaba kansara community officers ninga abantu abakorera mu community yabategera karuru aho ko nurunda karuru ikintu kiri very important in visibility abantu kwamba kumanya kind of course qualification bakagitaho nsini ya mukago the equivalent so abantu so ko wabora kansara no cicera district ningo community officer wa esimba abantu bakumanya bakiko bakakaruru abana bakakaruru uzom parliament hato shanga waguruka stage pango bino utunge mutwaro makumyana hato wazameze makumyana ugushya nagamba namazima uza kuronde ejo uzagure cyo heroni umuntu nabane excited atunga roni ya billion atunga roni ya billion umyaka gagumwe pe bashanga takuma yatura so baza kweya humchuchu hata as a result omukwiye muchuchu bashanga kaina ino kutoba ya constituency ayino kuvuga kuzomu constituency akwa sente mbazuma ayino kushikombantu ayino kuzika ayino kutahamajanye ayino kurevyon hato shanga anaganagiro nangwa tubakorenga naryecho nabandi kwa kukosi bagera ka sente ka exciting abashwera nabandi bakazi so ebyo nabyo mbiyongera so parliament namazima parliament konkanyo nintekateka ngo echamanu munonga parliament watwarwa iki. Thank you. Owambakasha. So abatezi bakaruma okutegatega mu MP ayinisindi bo mbambenda obahize kwingana kikurango bamarwa ngo bariya nabo kozo hariho stories ngunanka n'umukodo obukodo obwo nuburetwa ebintu nka bibiri abo kuba hari miliyoni 40 n'izindi at least burkwezi waba no kwataho nangwa nka miliyoni 5 waba utagifire mu ruru ukareba ngo nubasa kuzigarura mu constituency like maybe kukora hobutino kutweraho abantu kubaziciraho ushanga ngo nubasa kugera ku watsagaho konka problem no genda kankusharikirimo miliyoni 5 average y'emtwari ikome na mukagara kakaga burizo atenyo personally akanyo ninkora na record average yanye ni miliyoni n'emtwaro nkaga burizo average ntine fundraising ntine bintu bihango aha hato no huriwe no ukora konka emtwaro nkaga no miliyoni 8 yes hato no huriwe expert yagamba constituency anagamba constituency konka ntatire majuta waka hamezo nwaro because ikingambara Antoni kimwe nubija kutera waferwa naka usinike mtwari 12 buri muntu abona abantu nkabashatu kandi haraho kwija kuvuga kaze ateza amajuta nyoto nazita muri motoka konka hemfu ezo kutina ukabona utakuteka y'emitwari 10 utakuteka y'emitwari 12 eyo kushanga ngo bundi wayishirayo urufu umukama bakasaba budongo wataye mtwaro 5 wasoro MP akasini kabaza mugarura mtwari 10 so on average to be honest average sente zo kuteka mu majinyi n'imfu a level yit nyago nyayo have record and I put it in anything I spend I put it down no shangori mu average y'emitwaro nkaga average birizo yes konka abahuriza bacukurire halo hemfu eza MPs atashimiri kumisinga
ati bivuze iyo wakorara nurora utayiwa umuryango hapana echo kanshobore reka ayinozana spoiler kadi muchure tunotinye jono vile no babakasha haro hefe zobira no vile no babakasha abantu bingana ati no jono nazana spoiler kadi ati John cyagamba agwire ecyagwerere ururfu ninjoro tayibo yaba nagezaho kugamba ngo harwe zo kuba noreba ngo nuziremera ati harho nkokura nko mu cyaro cyo wabo umuntu abayire ariyo mugayiga for example toyine ecyora mukoreye konka owa Boaz obumwe ntwara umwana wa Eishengyero wanyitegereza hata Boaz ko ari kugira ngo yaferwa John nyote ine kinda kukorera Boaz tuturana turya kumwe kundu kugira ngo nakwata wagira ikizubu cyakugwaho wawe nintayo 30 owa Boaz ututurana turya kumwe n'ikindi efite zikushanisa budget yes enfu zikwinisa budget arufu rwa miliyoni igana arufu rwa miliyoni 2 now so no mutabare kintu sahurire akigera fuire sorry atabashabajana murabrava tugamba kubagana akasente n'abantu okubagana akasente kwa kurukuza ku home parliament no tsindikiwe y'abantu notekwa kabagana nabo ahubwo n'umurumo gwo kuba nokora tugugwa mani icyo kubaza tayibo uyakigamba hango ibintu byo kuba no leta hano babiri byaki ibya government ngweno waza kuriya akasente akakuru kubugire kwakira kuriya making sure ngo akabagana naki n'abantu ko kuba otabagaine nabo nuba wabarya zamanya nuba wabiba by the way hata nambwe niwe nkaba nimyenda ku kitako mukite county naguma natunga miliyoni zanjye 10 at least 10 kashe kunguba nyimvuga yajangwa at least 10 omuntu asigaza 25 yiwo asigaza 25 bali abantu bali 10 obali 15 now hati ko kuba nubahereza miliyoni 15 abantu abo ezo 15 zindi kugamba nutekwa kuba nokora ubutindo notwara yuko alvasi hati ko 15 zuhero mazika ne bukinyi aha okay harho ubamazika gataru kuba mingi ukageza umwenezo uzirenze true but notekwa kureba ngo nokora ki nurya nabantu kasita Emmanuel koroga cyabahura buremba umurakazo najyangu nyabaraza Moses Sentuiga hamwe n'abakashaba mburuza aho nare batabwa yagera ngo toko basa kwa MP otari politician tena mwitegerezaje bamba shobora ari icyo kandi bakashaba noza kugaruka no yesimba ningo kabergo kasita Emmanuel aruburemba tugumara funse mpakahona hari kiyangaro muri banda nagira ngo MPs bingi tubine batezi bakarura mutemo kureka mba barasende cyo kureberaho omunupu MPs banupa bingi bari mu parliament kutari kugira ngo mbatekateka nshonga z'abanyuganda kureka kureba account sabo ikiraragareho eshaha yona aha ogumameta Dennis ndiyo musheisha arwensha ndo muri kikasi nagira ngo Boaz MP na manyangu Boaz na manyangu MP tuturu kubetenga tabarokora ahabitu no gukora ibyo ku reka president w'umuntebe akakora ibyara kwenda nkawe na harayendere okora ahabitu icyo kureberaho ngo abantu babuzire amakagabo tabarokumanyaho bari MP zabo tabashimiye ukuvuza mwebare abataku
tu okay abatakutunge cyara atana kicengaho ikindi ngajya mu mabarize Moses garajya kanirizo banabwo nikereza na John na shemerwa rutashororogwe okoranya bushozi atabandize kutuya usente zitu rutashora yanamanyisa umwamba kashaba aha mwamimba mweta bose ya n'umuhamba wari wabagabo nagira ngo nyonsi mire Christopher bakashaba hamwe na Moses nwagaba abwentekateka yabo kandi aho message bwa muheru akaba babwinje katine bwire soma yemwe kusima aha kashe baba tagihandika nunda gifojinge oguma mwetarabana ariyo mabare kashare muri kashare najyangu nsimara umwemba kashaba ahabukuba we Moses ntwiga katwima sente kongo bakashaba akashashora nataha omu radio 5 naramsya abantu bangi abwabusha wachura Moses ukima abantu sente bakashaba umushaka kaza yaramsya atashashure sente zona aha gwa mwetari nito Godfrey Kashonji nagira ngo ngwe shaha najangwe shaha zagenda program ukitako nkonka twino muhembeza umuntu God yatayiminga najangwe buri bwagenda kare katushume message zo kwendera ogwa mwetari Dickson umombe cyare kacwangobe umuri Kashonji nagira ngo Boaz bakashaba bakamukora nkatayebwa iki yakozere Kashonji Dickson umombe iki cyandika tanacenga some bukiri kana njye tanacenga ni inshome binacenga Fabio Machura ari hima muri kasisi najya ngutakukizana na Prida ngo nitera karuru takomanya ishituru kwenda icyo kureberaho kutwatire akaruru kazo tukakaha Ronald Ranga mbwenuwe ariyo mu parliament mbwenu nshobi niyo utamanya bwitu ningani yajya ngore okay ikindi tunashitegereza konka nabuza mwene hati kuboka batori ne Rona mu parliament ataze ona nacecho n'ubuco butamanya bwabo naho Edison no akabushwere muri Kashonji najya unsimira MP Tayebwa eshika Shonji ekakira haza MP Tayebwa uwo muri hato bururu boyonjire hati ntukutera kinana rigana naho Edison no akabushwere message y'ibanu ndajo twajibona mu Chagustine ari sasibana nagira ngo kuba nogera ngo mwemba kashabana MP wa Nyabushozi akashanga yeho nare butayebwa cyuruhura ekaberi ahakwezi kandi umwami John na n'umwami Ntwiga bareke kuyaho nare butayebwa ahamazima nubwo garacungure Uganda mazima honore tayebwa ebyakorire Kashonji ne muhekisanye cya kabiri ubwo mu Chagustine ogoma mweta Kabogoza Nathan ari Kashonji nagira ngo itwe Kashonji nare butayebwa tukamukundira mazimage ahamizaho Kashonji turi ya line mpaka rasti aha ogoma mweta Jonan mwine mwesije arimo yakashatu kitura najangu happen itwe na nabagenyi abari mu studio kucera yajangu MP we habateba nagirangu unkonka ayeteguira atago kisanja icukurataho ngwabo kuba abatahunga babasa kusinga abatahunga no babahagize bahonere ugenesiyo kuriya nkwe bakobeta abasafuriya umwere ngwa ecyamuhero ngo kandi abantu bakashonje bya baraganisize ya bisyankahi Jonan mwine mwesije aha no wataho James arwetamu nagira ngo rwatumina shangwa cyuro nagira ngo nyabarizo mu John tori nawe naho nare batayebwa aha submission zabonongi konko mwamba wazi politics za Uganda bagenzi bazitamu corruption yamana bokuba na budget parliament ne jinguza konko muntu hansi yaza kwikobohereza isentence bazitaciro kandi bakashaba agumagamba mazima bokuba na hati ebishuba ebiyabe nabi hakiri mu karuru takajunoga oba kabihakiya kandi aho omwami owarwetamu
ningira reka turekeraho tutwine bwire konka twine message ya twine Lauben Mukombozi twine Lauben Mukombozi nakora program y'ubuhangwa hano ha Sky TV kana kuri Radio 5 najangu nyowe bansimire bona niwe otebwa kandi otebwa omusongora wanje abakashonye mwebare kugabese furiye inyendeza bakashaba akwatane na rukari Mukombozi Lauben nichorwe Mukombozi echo nichorwe nari waragura numwe Mukombozi nakora ibintu binasa kugamba icyo ari kwene nari aragure acorikirwe mwe tukumanya banabi ba marika bagamba na ruhanga bakorekera iki nibingi abari ha tureba dung mike kurugarikinga byanama najya munyobareza MP konkora tindo rwa rukinga kuzarwa amasasi yakana karware meso mundu kutunguka plan iki unari batayobwa tuyambe dari asingenda nabo no rwo akashonji inyingi message neza akashonji zona MP abantu bakura konka twine bwire bukushoma zona so aba Benjamin no abuhweje West najya Boaz nyenda kurabura hunare buberaro amajana garugere arshinge rushanju gazashinge 2 umurimo gwe gumuremere ninyenda kimanyengu tutorgarekera kukigeza kumuyikiriza akatwiburubururu ubwo no abuhweje message yo utagishomere na kugerera kenaga Edgar kuruga mukuru nyane yarwe mukoma yanayibaza mu amba kashaba cyonka kiti namanya Jordan no akanyanya wanokunda program Kenneth Keith uri mu karambicirizo nabandi mwena reka tugaruka mu studios aba ebigamo byamhero so katandike nebigamo yofundisha nwagaba going forward abanyarwanda bakora iki abembezi bakora iki nyonye n'amayisi n'abantu bakashana nose ukuyima kawe bakantanga namwe bare leadership mu Uganda nyonze tuga akorembera kuganira umwana wo kwarashome mwerebere ibintu byande bine tubiga kumweshengereza kusimbira amashu okuganira okuturaraguze nyone iwe okuturatunde byitu ngo wahoro wanakeje wamajyani ubwo wa wamajyani gawire ebeyi okuturaze kuganira ebyo mbanze tugere nyewe ntwiga kwishingire mwe bara bato bakashara no kunyuma karukanye ahubwo kuba mukantambara rwingi washati wegera ifi ya MP nabura wahore cykoyagaza warakiriki ati cykoyagaza riki bwashesha buti esente nigenda mobile choy oyine abanyabuzari bemba bona mweshuro jya ngwati bataye abati n'abanyabuzari bakubona tara bakobare mu rweka school fees abona bimamisho rero yirukanga nesi mwenyo kambagambe kunojya mu bwangisha heje icyo kubanza ubururu bukabanize bwemera akataro kajuru papa si ufitera kawo bakabaze biyo ubururu tubanza twemerera buri umwe abanza ayikoramo murumo thank you no kireba then tukiza twamara imyaka yitu 10 kawo hatwaza katera kija kine bigenderewe kunkaka hati kine nini thank you kwata ba member wa parliament ukabahindura government nwararaguza abantu nwararunda ambulance government kafuruka ikazaye nwarashumesa abana babo government ikazaye nwarakore mahana government kafuruka mwabataho kwamamanya government eta ikafuruka mwabayineza computer mu double clicking we kigabo government for darm government kafuruka nyukanye government urwe n'abashayazi nabuza MP urwe government ya rwagati ya birigira budget ya bikore bintu ekazaka yagwe iki mu rwogona guhirikira urwo MP wabari munonga kanzi kahiro cy'uru rwemere myaka 20 kare abanya oguma mweta kiza Godfrey no wanyaberere yakashatu muri Canon najyango abanyabushozo mu kafero wa MP murungi umwemba kashaba John twendere program hati nurara abantu abamazire tukora kandi basubire kandi batakajunuru batakarokokere
hati naine ka sidekick konka tinye chimfa na kwa sidekick obu chichano wagabe cyana rero sidekick na kutalabaniza mukumudatinga akutalabaniza simba amato okora chikonka obu akutalabaniza kuona noja kumpanchiza enju olio noja kumpanchiza apartment alina kutalabaniza sidekick olire nwaga sidekick olio noja esaho warana agira ati ninyenda upkeep nojumuha kongo mu process kandi mu yabenda kutalabaniza noraro tabyamire na hato yebuza who is doing what nyowe kandi official wifi ninja kandi inayenda buri kimwe cyona ngo aho sidekick ati noni kandi hati habacho yenda kubanza kunta hamunuko hati bya no waga bayana gamba iyo borano manya ngunyowe nonyenda ho renti nyo nonyenda ha upkeep nonyenda hezi isoki tuko nonyenda cafe javas na data na airtime kandi process yo kubanza kumbona bone sejo neberi yaki kandi yo karita kadona so na impiga najera umuntu kandi kadinyo mukwenda ngomba ko revi kandi banzo sengere bayaki banzo ido zikireba yaki nyo bantu kikubatera umurangi nyo abariho obora arara karuka hakaba kakugura bia okarara karuka hakaba kakuho musto gwenyama bakapaka chupaka kumbucha hatiwe no boteine muri authority yokubuza urugude yokubuza urutindo yokubuza irwaro yokubuza isomero habuko share yawe bakajukwakara share yawe kagiria kara obora no yenda kugira capacity yokubuza MP wawe obwarija harare umubuze bibuze kwa na service delivery obwara kusaba sente mujiro tona rego sente zawo zahuri oiro nanyi ne 12 zanje ngo umuntu ngwenda kutuma ngo anyebembere reka mkongere 12 zimu yongeramo amagita ugende bitokere ebizu byanje obitwara mu parliament kongo tamusaba sente umwamba kashagaro message kuruga wa muramu wawe I think mbamwita apofia umuchara wa honorable makomba habati wakashonji kayebe so muramu wa pofi yagera mu yakwebaza waganira nje ni Uganda ebiga mu byo kufundisha yebare Boaz na bagenzi banje abinyi naha mwebare munonga toni ntwiga twiraha nimbanyi bareba icyumukora ni cyamani kandi ahaba abatsinduka messages ababuremba abansima bebare okuyo aho nahurura wagera ubakasha James ubu yabataruwetamu yabyana hari ya Kibega nayihindura ndabadira umuntu urukubari rwetamu takubasa gamba ngo bakashabana nyowe umuntu umunyabushozi ubuntu kumanya turayibembize cyo no letu ka turiyaha gaceka president yimuka yagira ati atoni mwabanyabushozi ati mazima mutakumbe ya atomuntu neisha atwira atarumu numujya kuno wasingira karura tuwe naba yakasinga atanaba yakiyanga wabo takubiha abantu riye toine nangwa n'ikintu cyo kozere actually no bugire nangwa no parliament ne yakesha to you nothing absolutely you've done umutwikecho konka enguruhanga nuwakoraki nuwatora hati ikintu cyamane cyabakimetsera manyangu twineyo batonde baryahana n'entwiga tayiwa yashora ukakinaza niwe n'ikintu ekindi kwenda planning ninyenda ngo turetaha ekiba kweta Africa Cup of Nations absolutely tugiretaha hagire teams ezaza buri kimwe cyona ekituru kubasa ecyakubasize tutahubwo mpira tukina
twine chai ekyakacheka kituraho it's a national stadium twine chai ekyenyonyi kitwireho nekishara now ekintu hate kitukwenda especially nk'ababerembezi ba parliament not even necessarily ababa yaho muri mbara ntwenda ngo ababo n'abagure tankore nangwe nyowe mpandikire cyeruje nimanya kunda kigamba abantu baza kureba maybe ninkereta ahabwa politiki konka MK ubu yabanza celebrating a birthday yo kubanza akagira ngo ntakunda ibintu by'emisana kandi twareba ngo twaba tutagerezeho gukora ibintu kabitwe hati ubwo mpira kugupisha kureta ibintu byinje murongo abamahoteli batungamo tubarese mu tungamo eheba abantu abakurabo muri baba barwingi ibintu nabiko ngwino mwana tayebwa rebo byaha ugenda utumuburazingira ba members ba parliament bona mpandikire MK naza kutuhereze cyo twija gukora fundraising uko nyunyehire nyenga no kubanza tutaho miliyoni 10 zo kureba muzabanza akaceka nomanye ibintu bikorwa umutima tubikorwa na sente konga tubanze tutehuye turebe ngo abantu be at least neto twagire kitwabayurayo ekijambarara site tujine buri kimwe cyona turebe mu cyakorwa tutakagumenyima abantu bakagera mu tukubaza ahandi ninjiro n'ubundi. So it is true mama president Museveni wakona jagamba sisi ndajata I have heard the rumor mukombozi ka message akana sinika kare karimo amazuma mukombozo ebye na icyo nabaza gamba ninjira wacu nagira ngo tin ha politics nicyo nagambirana na no ijambara stenos na topita in brief eche chimo gamba twatagere no kuja kwanje mbandira no John yo kuvuze John ubanyisha barra uba konke chikuru no kureba ngo abantu bankore no wanyu usongora hatu kuturukurga abantu bakwija tabarukusubira kasese kwineza befya thank you tukutungamo bwenu we bari no obure wagenda zako wabona mukaga kumamutera batendera program mu ndakika cy'amunonga we bari munonga Nikimanyisaki kuba MP mu Uganda ey'erigyenda ubwo buri umura mugori izoba manso kubona bona nanyenda kushobora ngo omahanga getegerize aga developed umwebembezi no muntu atine sente abembezi bingi tubakukiza yesente omahanga getegerize kandi obwebembezi umuntu nabuza bamurondera ahubwo kiba kumurebera mu cyakwira gukora twakubenda twenda nitunga Uganda tukarire ngoro konka kitikuza kwikarire ngoro nsakoreta bintu bibiri namba yo kubanza abanyarwanda bintu kushoma baketegereza bakatunga knowledge bakaba literate bakamanya bwenshi mbatera karuru kandi bayachumba katero ecya kabiri nintegateka ngo twishime kwindura mu iteka tukatungura aharevu ninga ibyetengo by'umuntu ushimirwa member wa parliament abo kwenda kugira debate hikire on parliament so twabantu twenda abanyarwanda betegereze nikije kwija kita umuntu wa Uganda na munongo umuntu wanje wakashonje ayino gukora agakora munongo akashumisa umwana we umwana akabasa kurugamo aketegereza nicekare akagira future kandi umukora kwe kwango kokora ngo yashumisa umwana we naje kuba nakora nagira intasya kandi government nagira intasya aho kuba no kutere ebinyonyi bibiri nibariro sibura bakashonje so nyenda kusibura bakashonje umuramwa ngogwe mutugende tukora kandi twikize ngo amazima garuho tumanye umembo wa parliament umurumugwe no kutabure kitakumanya tuwujya ngo n'umurumugwe no kutuhereza kandi tumanye bya government ba member pa parliament riko biyetera akatayibona ubunakubanda unakwantaraho government yenda kushikora ne chikora tikiragira ngo ne chikora kwa nondo nevyo nkamabandindire dore kwebaza omwami tolawe John obare kutayira ikireki twenda kusima kanso Moses Mwagaba abantu bo musinje gwa program eji tukacho muntu tutambara nabo wiru bwinji mwebare program eji bakashabana taiva mu agishanga abashabo bagemerizeho so mama basima
na Nyamunyongero twenda kwebaza ona leo tayebo MP w'abantu bakashonje bari kushaze hakire kuje kutahira n'umuntu gwakashatu mu program mu in fact niwe MP w'inkoragize izo program mu abandi tukabeta batuhereze zini nshonga kungaho bari kutambura nitwe ukamenya ngo ibintu bibanagira uko bitandaka so bari kutembura nitwe twenda kwebaza mu mbakashaba buri kimwe cyo kureba TV ni kitwari sinde buri zo ona leo yanagamba mtwaro nkaga nindiraho bakashabana nziko nzikagumurikina na buri zo abo kureba ba mayiko ba fama bahibona mbamba twari sinde buri zo agamashanyarazi TV kureba kaje nesende zabakashaba so ndikwebaza wa sacrifice ejo okutayira irizo batwaturaho twakora eshayisha tumagwesha ibiri nanye naye panka nyine producer fama haro manager eso kunganyo kunara bakashabana mante kubarambe neza myantu nkankwini so twarenze mweshaha konka it was worth it handi twenda kwebaza technical team twenda kwebaza kanyama kuta signature radio 5 abulisa bitu mwe bari kutuhangana nabakutureba mwe bari munonga twenda kwebaza ikaya hotela bwo kuturebera tuza kurga tuze kuyongera kubonererwa ikaya hotel zagarakatura nesa biterwa kujuru wa gatanu n'abantu Boaz omungoria marari kurungi